Radio Bulando Vata, Mekauti Kenda Vatamai, Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseyani. Ongo na Radio Bulando Vata San Francisco, Mekauti Kenda Vatamai. Radio Bulando Vata, Mekauti Kenda Vatamai, Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseyani.
Na radio mbulando vata totoka non reto mai ve bakamaro takitugoni ave kenda na ronro langi ke na uto solo kato mai kena ngona ni saboto go ru sanga bulu kadio na miniti me vana kaloko kere tali tiko no mani ve bosoti ni mai tiko bumbera tiko no nondo to programa ne kavini ko ia sanga na lenga da bakavini vina ka tiko nga ni rauni da mai ve se mati tiko da mai ve rongo din domo da mai ve rai tiko na nondo bata bata na ndo tale na kavini ko ndo tale na singa ndo tale na madawa ndo tale nga na bula bo samai tiko vo tali tiko ngona bula matili busar na kaenda wakana mata tiko kina da nana ma ki tiko kina membaleta na bula ngona bula mati na kena wakamata ila lai na kena vital no takin da nangai vital no tiko ni kina ni toso tiko se sana wakadangau tiko na nonda porokaramu ina kavini kua au kenda waki kemani ko ni takani o ni bula binaka tiko si vengan ya se vura o ni sema tiko me kina ina kavi binaka ni kua au wakambauta ni da maru takabata tiko na nonda sarsar tiko na madhao saoti na madhao ni muri baka sarsar taki kenda wapo ki tiko tupe benaka baka levu tupe vengana vano ni ngai sema tali tiko me kina na kavini kua baka nui ni benaka ni bula benaka tiko ka baka telinga kina na sarangito au kilani levu era Rambeka ni kai dio sanga vulu mbeka na pasende weekenda na ito okay se kenda na do bakamuria na ngito and senga suti tiko ni marutaka na itostoso sena nonrto ngito tiko na nonda do robo ia savati ko ana kena itostoso li usar tiko na kena vital no taki ndo na vital no rua baka dor tiko na mbongi o turanga ni visa peni rokondiva ke litia ndo ngunu e kavi kau nui taka ni unia wakaroronga talitunga kina ni unia seama kina ni unia rongoda na vitala noia. Na vika so e roni na mai lewe na tiku na nonda programa ene kavi ni kua o sere tike mani ni seama tiku mai nonda wasiningo na vata kanda uwe toko ni tiku kina na Regional Pacific Islander Task Force wakamimbi tiko vekenda to na itoke inda to samai wakai tiko na vanua lewango Amerika i California na nonda to health Fijian Health Ministry Fair na kia ni tukutuku mataila lai ni seama tiko ngā mai o na ngai waka matata taka tiko yani o yana nonra ngono wakarotaki ni sivina vai na tini na miniti. Sivina lima na tini na miniti me wakana kia ni wakarau dan dau seama tiko kina ke Mrs. Titili na tini na nonde wa sininga o na ni dhawi kalawa kero na me veital no taka tiko yani na veulutanga so momona ka kero kelani na vevuke wakalevu se vevakongeti ve wakarara mata ki talitunga e na nonda i tos ne vingona Wakambula tuka ane vike mando na sema tiko mai na kavini kua vinaka na sema tiko mai ke oni sengai sema bu tiko mai se oni sando sema tiko mai na vingona se mbera tiko mbeka ni oni wasia na nonda to bata batongo do ndu tongana ni to kero ya kero ni ninge wasia tonga yani na nonda to bata ndu na share ndu na like kero ni ninge muri ke to tale tonga mai wakamuri ke to tiko mai ka wakatelinga kena nonda to YouTube channel na ve programa ke de sara na ve tal no ke de sara endo mai ngodi tiko na nonda tō watawatongo, dau tiko yani, kena nonda tō channel o yana, na YouTube channel na Radio Bulando Wata YouTube channel ke wakau ni sembera ni subscribe kina kere rautal nganyo ni subscribe kina na bibu ke sar tiko baka lebu ka rautal nganyo ni ngendo laki baka muria tu kina na bitala no ke de sar na bi programa iso endo mai rongo di tiko ani na nonde wasiningo na Wata na via kavi vinaka baka lebu na sema tiko mai vinaka baka lebu na leo vitu sanga bula ka wana undolu na leo ni nonde to matabu vale na Radio Bulando Wata saka lebu tina na waka vinavinaka ka sa kotonga na waka nui na vingo na kede sara ni rawa ni na vivu ki tiko se mani tiki ni mbula dhava, se mani indua, se rua, se tolu na ka o ni rongoda kando mai wasei tiko ya ni na nonda i wasiningo na Wata na vekavi ni rao ni na vivu ki tiko rao ni na vuke tiko na kia na waka toro i dhake taki tiko na nonda mbula se mani a se vurabura dhava and ndau se ama tiko mai kina no mani tokaningo una vuninda kua waka mbula tiko yani ve emosi na sivi ni mbula vinaka waka levu na se ama tiko mai nandau se ama tiko mai ana ve nonda ve wasiningo na kede wakatalanga kina ve waisea bo shanti ndo mbula Vinaka na sema tiko mai Naui Island mai sabu wakatalanga kina ve Scooby Bikadha vinaka wakalebu na sema tiko mai
tadirua au ni takani usa dhabutandonu na dhamuni kerenda mani bebosoti waka mbula talitu ngā ve mare da lalanga vesi marama tau ndo mbula vinaka mai Australia santende au ni takani ndo mbula vinaka tiko ni takani totoka talitu ngā nanraki mai asanangori wakatanga kina ve den ngā den kata ni mbula vinaka siteri marama se masaratiko mai American Samoa na kavini kua ni mbula vinaka wakatanga kina ve tina i Raymond Wipi vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua senga talani ngula davitiko na serengo kalo laini Beverly. Venga na vanua o ni sema tiko mai kina kalo laini o ni takani o ni mbula vinaka tiko. Ni takatali ngani rongo vinaka tiko yani na mbioli baliba ni radio mbula ndo vata. E na kavi vinaka ni moni tindendai ne kavani singa ni vula mati ni mbula. Rumah ibe ki
ikalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Taurungo di kinanawi ulu tanga bimbi. Kanda unrende na kanawi talonota ki sewa say ena matanalevu. Ulu tanga di tosa kiliu. May boyong giti kandau vela beti. Romovan ni 7 na 10 miniti viti na may Singatu City. 7 na 5 na 10 miniti na may Singamuniti Emerke. Nadamu ikalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Rongodan dundunga and radio bulan duma to San Francisco. May kauti kanda batamay. JJ's Food Shack. Etigo kedi kina nakakana boga biti me bakana kokonda lobo benga ni ngai kani doito na bundi nan dalos e tapioca nakakana boga malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw ui nakarito asa wadha badina na kani kana kay tigo talangana non to specials and lomo ni madawa dau tamba na Facebook na doi ni tiwa ya na pani mandrai pai kay na bunga tale gore na JJ's Food Shack Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talangan rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Radio Bulando Vata, may kauti kenda vatamay. May San Francisco ki Burubura. Sema maing gay wasayani.
Do yan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe. Yan Rita. Kita sila katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy simpang bakaw. Gay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngono santa binakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini baga singalebu. Kita sana gali baga kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw buka singalebu sa buka kabi, e baraw tayo ito buka manggosang gay totokan na buno ni kana. May namenda to with unity, kanay buka singalebu sa buka kabi, may baka na buka sekera, na sui, ikatabuteke, roro buka lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Esenga dina ni kara rawan na daka-daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bingarabi. O ia ke tuna kenda tu kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tuna senga tiku ni driver se senga ni waka motoka kanda u dren-dren na tutu beto seaki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto taladeani na nung ni boli-boli. Rawa-rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan Dua Ono Toluwa Diwa Ono Saivarua. Erto ngarabatalanga ni kanalay waka suburia ni nanomu yaya. May nanondo to stoa kina nomu mati ni katumba. Dendran beka nangwala ni kibal ni lote na buko ni oso pakadadaka. Sendrak-ndrakita beka na itos-tos nimbula. Kuha ni lenga sinui gawa-gawa. Nana magi mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rwode na bima manione na kabini buko lulu bei kemundo e California. Bima mani duwa na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Endona mate kuniti wale wabe kenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. E kunei ni ndua mana waya tini corona nini bunua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna mate ngona hepatitis B. Ongo libu dhaki na kenara libe tobi sena tobi kuna mate ngada se liver cancer. And then remendo kila ke sa tebi kwentiko. Me baka ni sangu so tini kene baka takele kila se symptoms baka bo ke sa mbimbi na mate. En mbimbi ngona kila mono baka ni kebi nyambaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vituva 51 sesi kobo na nondo to website www.sfhepbfree.org. At radio mbulando vata na ngone sabotongo idiona miniti me vana ka loko we kinda vakitali tukani vi kamninda singai sema bauti ko mai kina ndua tale no nonde wasini ngona vata ne kabi binaka ni moni tindendai kabani singa ni vula machi to tolo sartiko na tosani ngona wakadavatiko na tuba ni ambaki ongo sanda ada mombengoni ka tolu ni vula to rele subamanda to tolo alitungai nduna kai kito vital no takatiko na no angai tarungi me biau sa wakadavatiko na kilaninda da kilatiko tolu na vula ya ndona kota na ndona embaki sa tarungi me biau na noa wakadavatiko na no quarterly report usabari da tal sa katolu tali bulango sa batunga na totolo ni to suningona ia wakadavatiko na tuba na no to se tuba mai na kena tiko bu na embaki ngo to salabata tiko kena no to rawaka kena sa totolo tiko no to suningona se senga ke vai senga na lenga to sa sanga tiko nga to sa sanga tiko ngai andoni bosa tale ka undo wakana numi o tumandanga kina na veisinga ona numani na vinaka me wakana numi kimuni tali tumandanga ni kina me se tu mandanga yani me rauni na ve vakunge titiko ve vakai alonganga takitiko ninda sa dava me ngone ka tolni bula doni vosa ando tuko na Sylvester Stallone se Rocky da do kila na ya kilele butu na ya Rocky da tu no kwento na ni vosa talingo tu no kwa as long as you're still breathing
your story isn't over. Vitalia, ia saka atu e domengo ne ka tolu ni vula, ni ambaki ungo ronong dolu rua sanga vulu kava, waka nuni vinaka ni sa tosa vinaka tiko nei tuba. Do talanga na kau kila, ni do vivu ke waka lebu, au ia na nondan do vola na journal, so vikenda tau, tu sanga tiko ni kila, so mbeka vikenda tau, tu sandu waka matu taka tiko, na nonda to vola na journal, se na nonda tu vola tiko, na we kai awe tiko na nonda tō mbula na visinga, ndona ka tale o ea me saoti toka I vida na embaki, nge o lei wilika na nomo journal ni vida na embaki saoti, rauni na we waka enraiti tali tiko mandanga, so na ngono nge ndo wilika wangona we kai so, undo wabola tu mai na embaki saoti, na we embaki saoti, nge waka mi undo kurambui taka tali tu, endo so undo marotaka na we kau sa mai rawata, so, undo nge wilika wango, e waka unge te o tale, me tukuna tiko bea o senga, yuk se mera tiko ni o e dhoba, na vanua sasanga tiko kina, se na we kau sasanga taka tiko, ia ndo vinaka na we kau wau, ni rau ni na waka na numi kenda tu kina. So re tika mni, se amatu ngā mai si vina vai na tini na miniti, da na rongo da tiko kina na iwasininga o na waka rotaki, karto ndo veto ko ni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force, ko endo na isongo kanda o veto ko ni waka levu, na we kai so, membele tikenda tō, na ngole mai ana we matanitu, mai na wasa Pasifika, ka tō sa mai wakai tiko na panoa Libongo Amerika, senga wale ngā we kenda tō na State of California, na we State Kethe Sara. O ia na we wanoa Kethe, e kubuta tiko yani na Bengaravi, ni songo ngoa se na Tambanango, na Regional Pacific Islander Task Force. Ia ni sivina vai na tini na miniti, 7:05 na tini na miniti, nonde wasiningo na wata, ka ndo mai ke rowe talanoa tiko kina ke Mrs. Titilia nei tini, and nonda dhawe kālawa. Sawa ka dhawa tiko na nonda dhawe kālawa. Ni nanama ki tiko mai kina nanga ke na wei talanoa so, sawa ka rotaka tiko mai, menda nanga me wei talanoa tiko kina, and e kawini kua. O tukone tiko ni ngona wei talanoa, au bia waka na nui mitale tu ngani kina, ke wakai tu e sana ulutanga, so mbeka na kao ni ndo wei talanoa taka tiko mai, and se mani se burubura dhawo, ni ndo se ama tiko mai kina, e na nonda tō wata ngona radio mbulan tō wata, e ka marau taki ke wakao ni lomo so limo ni mbau tala no tu mai ni vembula ngodi tu mai, e na ve kai so ni lakuduruma tiko, se ndo sarawa tiko, e na e se burubura dhawa ngao, ni se ama tiko mai kina, e na ve e kawi. Ndo mbula vinaka, na sera ka tarawa ngona ve wakambula tiko kina, ve marama tau mareda lalanga ve si ke kemdo ke de sara, na ve ngarawi tiko ngori mai Australia, ka wakatel ngā kina ve tori ka oliviti mbula vinaka anti tō, waka nuni vinaka tiko ani ve kemdo, mai na paratai sivuni, mai zavu. Sayawa, waka nuni vinaka tiko ani ve kemdo, wakatel ngā kina ve Ben Longai, vinaka wakalevu na sema tiko mai na veio ambalavu isa, nimbula vinaka, waka nuni vinaka tiko ani, onu itaka ni totoka tuna nrake mai a Sanangori, we keto e Sanango e samba undona ka na mbata. Dina ni keto senga ni wakila, e na Bay Area, se na Tombango i San Francisco, na lutu ni Uda de Vata, i na mbata keto wakila tiko ngo e sa kai ninda renga ninda sarida tu, na Uda de Vata na kena, ia na mbata, ia onge wakamuri tiko na itukutuku ni nraki, we keto e Sanango, ke wakai kundri babana ia ua i Reno, Lake Tahoe, sa onge o wakila kena na snow, ke na mbata, leusara na dhonga na weka wau ia rawakila tiko mai Lake Tahoe, wakatela kina mai Reno. Wakambula tiko ani ve nei tā, sake da vai, sa nimbula vinaka nei tā, sandende unu itaka ni onrombula vinaka tiko, wakatela kina ve Mbola Sarawanga, ke kemando mai Seattle, unu itaka ni nimbula vinaka tiko mai Seattle, wakadawa na uda mai Sanangori, do vanua uda tiko mai Sanea, wakambula talitingani ve Seru Uru, vinaka na sema tiko mai ne Kavinikua, marama ni Gelema, nimbula vinaka, sema tiko mai Napa e nei Kavinikua, wakatele ngā kina ve Kalou, Te Vita, ndo mbula vinaka mai Suva, unu itaka ni mbula vinaka tiko, wakatele ngā kina ve kemdona sema tiko ngori mai na Big Island, mai Hawaii, mbula vinaka wahi ne vi, Mili,
Nui tākani o ni mbulumbulu vinaka tiko, wakatela kina ve Di Saitoro, wakanui ni vinaka tiko ane ve Kimdo mai San Rafael, wakatela ngā kina ve Mosina Sivi. Nimbula vinaka, wakanui ni vinaka tiko ane ve Kimni, sengatela ningula dhavi tiko na Serengo, Turangai anu, ke Kimdo na sema tiko ngori mai Australia na vuku ni venga ravi tiko na porokaramu ni nek, nui tākani o mbulumbulu vinaka tiko, te kupu vinaka, indua tale na madhavou, na madhavou. Senga ni karawa
Ongo na Radio Bulando Wata San Francisco. Mekauti Kanda Watamai. Damu kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Darungo di kinanabi ulu tanga bimbi. Kanda unrende na kanabi talonota ki se usay ena matanalevu. Ulu tanga di toso kiliu. May boyong giti kan daw velabeti. Romodan isipin na tuwa na tinaminiti eviti na may Singatu City. 7-5 na tinaminiti na may Singamoniti Emerke. Nadamu ikalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Romodan dundunga and Radio Bulando Wata San Francisco. Mekauti Kanda Watamai. So enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talau taka buka sing lewu taka sa baka kapitang ne ka kuni lo malenga sa tipin dono menua erau ni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na veil matanggali kaka na tipgina me baka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bainga ni kinang gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabio ka kena coleslaw surua chutney Kailangan ko na kaya na pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E rosa nga no direct message virto, giri nga kina bitu sa iba bitu, tolo dio tolo doon limono, se, o nga wali sarang ali tumiko may nanomota, e na dio maluma, Billy Street. O yan e Santa Rosa, California. E raw talaga ni rito ulit dilibata kaya na kaya mo katalawo sing lebo sa mga kabi, yan may Santa Rosa, Kinabato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ai, dobula. Sabada viti kumbe kana bangkara taka. Iyo, dombula vinaka. Sato sa vinaka sa artiko. Sangai raurongo ni sangai adamay na work permit eh. Isa vinaka. Ena sang talanga nila ngo nom do na nalilay. Vitali matanga ni sangatiko na pepa. Oh, isa tina. Ayaw saranga. Iya, ena bibuk sarvikle bukem kamenda kila rauto ke sona kame. Paleta na daka retungo eh. Iyo, di na saranga.
Binangona nga menda do waronga ki na Veilonga New and na Radio Bulandovata. Na dama? Na Veilonga New and na Radio Bulandovata. Na programa wakarotaki kanda vital nota kikina na bei kame bukena non da bangra kangaraba na itabi wakadakada kay so Amerika rongodi and bei kabi ni wakarombuka ni sibi na ba na tini na miniti bei kemundo Amerika sibi na dua and na tini na miniti na kabi ni lotu lebu bei kemundo e viti and Radio Bulandovata San Francisco me kauti kenda watamai. Nungu chisu nungu banua. Dorongode na vima mani ono kina vitu ene kawni bugululu we kemada we California. Vima mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemada we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode ene Radio Bulandovata San Francisco me kauti kenda vatamai. Do yan rubina ka na maraman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw Monday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasarto nga toboy siyang pambakaw. Ngay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sa nang berata ni baga singalebu, kito sa nang gali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw buka singalebu sa buka kabi, e baro te itu buka manggo sanggay to toka na buno ni kana. May namenda to identity, kena buka singalebu sa buka kabi me baka na buka sekera, na sui, ikata teke, roro buka lolo kay na vida tale. Gira mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walong kaloka na mataka, kina walong kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Ongo na programa warotaki man Original Pacific Islander Task Force and a radio mulundong at San Francisco na kauti kenta patamay. Me wakawa wakareta katukonia na iwasini ngauna ka ratou dau Vito Koni ka wakarauta katalitunga na Regional Pacific Islander Task Force ratou dau bita tiko mai so na itukutuku me mai kadhiwa ki tiko yani na veka soer to sa sanga tiko kina se na veka soer to wakarataka me rauni na buke kenda tiko na itoke se ngawalangani o kenda to na itoke se o kenda to na kaipiti Tambuyani go e rao ka talitunga kina o ira mai na vi matani tu taliso kara ka datou ngole wata tiko mai na wasa Pasifika tu sama i waka i tiko na vanoli vongo Amerika. Ia veke anda tō mandanga na i tauke ia ni berna ni waka madala taka ni o ia au ia waka madala taka mandanga waka leka sara na usutu ni songo go na Regional Pacific Islander Task Force. Go endua na i songo ka vi toko ni mandanga ina kena mai didi waki tiko na nonda tō wata go na Radio Bulandua wata. Ngoen dua vira na songo ke wakaya senga ni tiko na nonra tō kauai mai weekend tō, ke wakaya senga beka na nonra tō vi toko ni ke senga ni rawa ni nda mai veise mati tiko, e na nonda tō wata na Radio Bulandua wata. Au ke la ni na sombeka na ndaulo mataru taka tū, i didi tiko beka wakadawa, na ngarabi tiko wakadawa na kena mai didi waki tiko na nonda tō wata ngo, ia ngoen dua na songo ka vi toko ni saratunga mai kena wakalevu, ka rauni mai didi waki tiko kina tō we se mati tiko ana visinga. E na nonda tō wata na Radio Bulandua wata San Francisco. Regional Pacific Islander Task Force e rato veliu taki tiko kina na Samoa na Tonga, ka Samoa mai o ka talitunga kina na Radio Bulandua wata. Rato ndau ni dona kai ngandrebi mai e na we state na we songo e so me wakandondro i sumbu mai we kianda na kaua tamata kanda ngole mai na vi matani tu kau sathaputa nuia e ndau rto pakaitawi kina se rawa kina matani tu me oka ni kina se me rto thaka wata ke na vi songo me wakata kongo na Regional Pacific Islander Task Force oka talitunga kina na Ethnic Media Services e atalanga i dona i songo ka mai vi toko ni talitunga vi bukisarutiko wakaliwe na kena didi wakitiko na nonda tō wata ngo na Radio Bulandua wata. Ia na Regional Pacific Islander Task Force e lewu na nonda tō Vengarabi se na vekai so e rato ndo wakarau taka mai membaliti kenda na
Ngole mai na wasa Pasifika e wakambimbi takatiko na wika membaleta na nondambula na kena kawai takitiko na itubaki ni nondambula sen health ia kongona ya endua na amaitau ia butakikina na health fair sen health ministry na Fijian Health Ministry doni songo amaitau ia butakitiko na mbaki saoti ka wakaidhuri na matai ni nondato health Fijian Health Ministry fair na kene matai a wakaidhuri na mbaki saoti wakaidhuru mai Pedaluma. Lewe sara na wakailisili mai na vitambana ni mbule so e rangole ani kina mera laki venga rabi saranga abi kenda to. Ia kanira rawa ni senga ni alibu na ito kei rangole ani kina senga ni lewe kenda to na kai viti to wakanga taka na ngono ya. Koia e sa mani na numikina na kena maitoe butake na mbake sauti ni sana wakaidhuri tiko na health fair sena Fijian Health Ministry Fair e na wea mbaki. E na mbaki ongo sange wakandeta ki mai na madha saoti ko talanga ia mani mai to sanga ni mai vese matitiko kina leo tiko na nongo vedidi ki takatiko na kena vital no takitiko sangai mendua me laki wakandeta ki na vanua e na wakaidhuri kina na nonda to Health Ministry Fair e na mbaki ongo sange le wakandeta ki ramai ni sana wakaidhuri tiko e na vanua watanga ka wakaidhuri kina e na mbaki saoti o ia na Pedaluma Recreation Center. Wiki o menina senga tiku ni kilai na game biu yani na kena tikindua kana wakamatata takitiku ani kina na vanua tiku kina sena address. Ke wakai senga o kilani vunga talanga wiki mundo mai Pedaluma, Santa Rosa, Sonoma, dosana kila toka na vanongo me wakani santu lebu talanga no do songo endo wakai dhur kina na Pedaluma Recreational Center. E na wakai dhur talikina na Fijian Health Ministry Fair e na mbakiongo kana wakai dhur tiko e ni kaono ni singa na e perele wakarawai e perele ni kaono ni singa. E ana tiki ni singa sa wakandita ki mai kana wakadhadhai sana rirei rauni na ndola tiko na katumba tiko na vingaravi mai na tini na kaloko ke na tolu. Tini na kaloko na mataka ke na tolu na kaloko na singlebu e na kavi na gai tubani tiko na ke na porokaramu na vekai so e sana gai mbiu tiko yani ka ke to vital no takatiko ke na rto na isonga lotu ka sa mai mai tau ia utakitiko kina ni songo ngo o ia na Fijian Health Ministry Fair to wakatiko kina na vei songo se na wali lotu so me waka na kena ni vou na Pedaluma Fijian Health Ministry na Pedaluma na Wesleyan Church i Pedaluma ka wakatalinga kina na nonretu i songo lotu tala laisenia garase au ke lai rito tiko mai Windsor kona na Metro bauta ia mbeka ke wakai e senga ni ke wakai udhala ia ona gai mbiuta ke deani na ona gai wakandondonu taka ke deani e na tikindua kana gai mbiu yani me rauni tau ke la tiko kina na vanua na ngauna ke na tiki ni singa na wakaidhuri tiko kina na Health Fair Ministry. Vesureti raramba, senga ni waku e kina indua, senga ni waku e kina indua na mata lotu, sena i songo lotu. Ka sa oroni na kaini vesureti tali tiko ngayani na Regional Pacific Islander Task Force na Fijian Health Ministry. Wikim do tali na vi songo lotu e so me waka na Assemblies of God na kavitu, wikim do na kavitu na katolika ke wakai tiko indua e rauni na matataki ke mundo mai ka me mai maudo kona kina na songo go na Fijian Health Ministry Fair. Me rauni na tō dhoko kina, me ka kua ni wakatamba kindua tiko ngā kina vidangana i songo lotu Baleta ni tō ki la tiko kenda tō, tō sakile kenda tō tiko ngā wakataki kenda tō, ni sona ka vangoa endo wakaidhuri, ka wakaendo tukuni ani kino, engoi reo rito na Waisalese, engoi reo rito na Kavitu, sena orito mbeka na LDS, endo vaya, e wakame sa wakalati sartungani ve kenda tō, tō senga soti ni raoni ndo tō ngole ani kina wakaliulebu. Ko ia e sangai tiko, me tō mbita manta wakatiki o ia, tō reidi kenda tō, ni o kenda tō ngole wata mai, e nandua na nonda tō wano lamani o viti, tō sa ngole mai na wano levongo Amerika, tō wata kede nonda tō sasanga, o ia me nda tō mai rawata na mbula, ia, kongone ia, me rawa na mbula, ia me rawa ka leu sara. Ia, ngai, ndo na kai, ndo, ke waka enda tō
Reida sara wakatito mba undua toka ni tostosa wakadir loloma ni tau ke latiko be kenda toni tau ke tu sa ngole mai Amerika e lewu e sa mai lewu na mate koia sa lewu na tobi mate ge lewu na mate koia na sasanga se na ngangandre e tiko mai na Regional Pacific Islander Task Force wakatel ngā kina na Fijian Health Ministry me rawa ni na wakalele take oia e seanga nin dua na vuna e se rauni uka e seanga beka nin dondonu me tu sa ngole mai na vanua libu vaongo tu ke la ni dua tani ne wakatangi te ngende ni kilaka e na vuku ni venga rabi mai na veitambana ni mbula so e seanga nin dondonu me tu sa ngole mai na vanua libu vaongo tonge mai tobi mati tiko se sa tonge mai mati ndole tiko se tō mate mandanga e na vuku ni mate sa tiko senga tiko ni tō lako ani me tō le laura e wakavuni wai. Senga ni tondonu me tōne ulumbale o ia, ia kongonea ki tō wewa kong geti tiko ni kina e nei na wakarawai ni ka ono ni singa ni bulo e pereli mo ni ngale me kina wakaleo e levu ndo ngale mai wakamatapu wale na wakarota ki talitunga e sona ka me raoni na erna mai wakaitavi tiko kina na ngoane ra mai wakamarota ki tiko kina na ngoane me tonge laka ni o kenta tōu na ke tā o tūtū mbumbu me tō le laurai wakabuni wai se tō le wakaingataka na vi wuke so ka rangole ani mai na veitambana ni mbule so ka ke mami ke to sabi tal no tiko e na ngonongo na tiko ni kena rto na tambana ni kena lakindi Kevin na dalinga se na nonda rongo se na hearing specialist rto na tiko ni kena ka rto na tiko talanga ni kena na tambana rto ndo venga rabi e na kena di Kevin na TB se na TB testing ko ya ka wakatalanga kena na kena rauni lindi Kevin mandanga wakadawa tiko e tumbu tiko na mundra se senga e sa tiko na mati ni suka se senga ke waka e sa tiko ya sa roni na tiko wo sar tiko ngai kia na no mu ngole ani mo le lurai wakapuni wai wakatalanga ki tō sasanga tiko ngo me wakani tō ke la tiko e California e sa rawa ni tō le lurai wakapuni wai e na tiko wo sar tiko ngai namba kio ngo ka sa rawa ni ko qualify we kenda tō bunga we kenda tō na sa tiko ngo e California and medical ke whakamandanga i senga tiko na insurance senga na lenga ke waka i tiko na pepa si senga e senga na lenga e ando na ka e tali tuki na state ongo California e ndo waka tokai tu na ni rau e waka rau taki tu na sanctuary state do waka tokai tu na sanctuary state o California me baletangone ani do waka rau taka tu e senga ni waku ai endua senga ni na taronga i ko tiko na mo pepa se senga ko ia ke to ve sureti tiko ni kina ke to sana waka mamau saramandanga ani tiko na vanua livongo California me to ngole ani tu laki wakaingataka na veka sona matangali venga rabi ke sara o katalitunga kina or to mai na UCSF and na tambana ni cancer na kena dikevi na cancer kona kena dikevi talitunga roni ngome sali tekubu kina na nomuni wakaleo fomu ka rauni sali lure sartunga wakapuni wai na kena dikevi na ve matangali cancer so wakambimbi tiko na colon cancer, se na cancer ni wawa, na cancer ni sudu, se na breast cancer. Ko ea na baleta ni na vida na songo sa wakaidur tiko se na workshop, na health workshop ea sa wakaidur tiko na mbaki sa oti mbaki ni muri erto sando ngole tiko me kina na venga ravi na mai na San Francisco Department of Health o katalitunga kina na UCSF kerto na Alameda Department of Health kerto sando ngole tiko mai ndo ko tiko mai ndo ni wakatakarakara ni wawa se na blow up colon karto ndo mai wakamadala sartunga kina na e na vuku ni cancer ni wawa se na colon cancer. Na vi mate wango e da senga tu ni kila e to vikianda se senga wakatel ngā kina na hepatitis B. Wakanto mambula tiko na hepatitis B ni senga tiko na kena i wakatakila kila waka na symptoms o na senga ni kila ni sa tobi ko tiko me adho wasar na ngona se wakabosar ke wakai kusali tobi mate lewu nge ngona ya bunga na ngona ni sali tobi mate bimbi sara e sa mbera na pingarabi ke manila ki wakai dhori matangamu se mula ingarabi wakapuni wai e bunga na ngona sana bia mbera toka
Ia koea na vuna ke na ve tambana tale so na tiko yani na singo ya ke to ve sore tiko yani ke reitu ngani nge ve tukutuku ni taka tiko yani na tukutuku ngo na ve sore ti se na wake keren beka waka mamas tiko yani me to ngole mai to mai waka yanga taka senga ni dona kai da so mikena o rango era solietu na rangauna mai na ve tambana ni mbula so na matanitu na county me rangole mai me ramai venga ravi ve kenda to a koia me o tokoro taktali epireli wakarawai epireli ni kaono ni singa and waka iduritiko and Petaluma Recreational Center go and ngai beautiful yani na kena tikindua ka ngai wa kamatela lai takitali tiko yani and kena OSA tiko yani and nonda to ai wasininga ona and vea kavi ni moni tikena wakarambuka Radio Mbulando Vata go na vekai so e ve tokoni tiko mai kena na Regional Pacific Islander Task Force. Ongo na programa Warotaki man Regional Pacific Islander Task Force and a Radio Mbulando Vata San Francisco na kauti kenta patamai. Isa me sipingo na vai na rosa ngavulu katolu na miniti wa kambula tiko yani ve ngana vano ni sema tiko me kena e na kapi pina ka ni moni tiendendai ka vani singa ni vulo mati o ve kinda waki ani ke wakaoni singa i sema vo mai we na ka wakalevu na sema tiko mai ke reitu ngani nge wasi atoka yani na nonda to vata vata wa kambula tiko yani ve nau pa sipa nene levu ndo mbula vinaka wakatala kina ve noriko fua kilau we na ka wakalevu na sema tiko mai San Francisco and vinaka wakalevu na sema tiko mai na Straight Street, Waiwo, mai rewa. Ndombula vinaka wakatala kina vikimdo na sema tiko ngori mai na parta isi vuni mai savu. Bula vinaka anti to, wakanuni vinaka tiko ani vikimdo, Ben Longai, wakanuni vinaka talitungani vikimni, wakatala kina vinaita, sake dava ndombula vinaka, bola sarawanga vinaka wakalevu na sema tiko mai Seattle, ene kavini kua, wakatala kina vi seru uru ke marama ningelema. Ndombula vinaka wakanuni vinaka tiko yani wakatala kina vikimdo na sema tiko mai ngori mai San Rafael au ni takani ndombula vinaka tiko di Saitoro wakanuni vinaka tiko yani vikimni ke kimni ke desar na venga ravi tiko na vivono ni venga ravi so se mani tambana davanga ni venga ravi tiko kina ne kavini kua so mbeka sana vavaro tiko ngona suka na lima so mbeka rasa suka so sasanga tiko mbeka ni vali si so mbeka ni sengi sasanga tiko ni ngori vali daka and lean rambongi mbeka ne kavini kua wakanuni vinaka tiko yani wakambula talitungani vikimdo na sema tiko mai Engilandi waka nuni vinaka na vuku ni Andra na mbongi levu ni kua unitaka ni nandua na ngono vinaka vikimni na ngono ni venga ravi ngona Radio Mbulando Vata San Francisco no mani tokani go uno vuninda kua ni mbula vinaka. Samala bunanga una, embe budhan rabi
Tahu-tahu bineka dengan sarah di bawah tanahmu inaki sandangkai dalamnya ubah kawinnya enami oh tiba kedua Mommy, kalian kau tiba kedua, namun mommy, kalian kau kediri ikoyan, konggai kita yang asara ni malam kalau inaki sandangkai kau berubah kelinguyan enami oh sono yari Mui tomo ayali oh sono yari Mui tomo kede sayali Kau kediri itu konggai ibu kita sangat serah ni Sanangkai yalama kadenguyan anak kami oh subuh anomu itomo kebesan Anomu itomo kede sayali oh samoan Anomu itomo sayali
Radio Mulando Vatar to mai kauti kianta tiko ane wakamalua ne kawi manaka ne moni tendendai na police jazz band sa ndende sarnangauna daga merongo da tiko na seroya na ndomonrato ia au ni takania kauta talangana no muni wakana nanu kina vengo na makawai se wakadava wakanu ni venaka tiko yani ane kawi venaka ni kua se venga na vano ni seama tiko mai kina ni takani ni mbula venaka tiko ni rongo venaka tiko yani na biau liva ni Radio Mulando Vata San Francisco me kauti kianta vata tiko mai na kawi venaka ni kua sa watonga i rosanga bulu ka wana miniti me 5 na kaloko 7 na tini na miniti ke rana mai veto mani tiko yani ke Mrs. Titili ana itini ana nonde wasininga ona ni dhavu i kalawa ndorongo di tiko ana bia kawi ni moni tika veto ko ni tiko kina na JJ's Food Shack ndo wakatangi tiko yani na nonrato i tukutuku ni veiboli na JJ's Food Shack ve kiomundo mai Sonoma, Santa Rosa, Petaluma, San Rafael ke wakai senga nangona ni wakasanga sanda tu ke lawe nakatu na nonda tu sama imbula tu i Amerika lewo nangona sa senga mdanga nangona ni wakasanga kitu mandanga iwal kitu ngendo sanga do dakatunga na wakasanga eu mandanga ngai rau ngani ngendo wakasanga tu ina singa tambu boleta ni sanda osos tunga na vi singa na lewo ni kai tu me daka do mandanga na kai ndo kania tungo wakalewo na nonda tunga una na vi singa o yana nonda tu sasanga tiko mai nandu na vanua ki nandu tale point A to point B rani wakaya awo tiko na nonda to unreiva tiko nonda to sasanga tiko me to ya vai na vano to sasanga tiko ni kina ya ke wakai tongai sota kai tiko yani na oso ni ngoni sala ia ke wakasama takani o tina COVID ndo tani na oso ni ngoni sala to sa waki la tungo waka bimbini sa lewu era sa tiko daka tali sa ngole ani vano ni daka ndona ngona balabo ya and lewu weekend and daka tunga i vale koe ando waka meu dona kaya o amaro takatu kina na ngona ni COVID o ti toka waka leila na COVID na ngona sa mai dola kina na vela koe aki ni nga lala ni ngoni sala da lako mandangana bibu koe aki nga lala tu na rara ni wanga buka na nonda bibu koe aki tu ia na ngona ngo santo tenital na vetala noa koe a ke waka endo oso tiko ndo bia kanie tiko na kente to kakana rawa sara torangana telefoni ngai ngiri veretona JJ's Food Shack ertondo wakasanga tiko na veisinga kartona rauni na kouta tale tonga ina kemdoi wakasinga levu se wakakawi ia na kambani karto veto koni tiko na nonda to i wasininga ona na dhawi ka lawan do rongo di tiko na vekawi ni moni tio ani 7 na tini na miniti ia ke waka oni dhalata sengana lenga na numa tiko nga ni rauni ni ndo gele rongo da tali tiko na vitala no ke de sara na YouTube channels o na Radio Mulando Vata YouTube ia ni mataka wakatoka i tiko na Super Tuesday da toki la tiko na ambaki tiko ni vendingi na vono levongo Amerika samai dhava tiko na ikawani ambaki ni venga rabi boli tiko mai ni matai ni vana ambaki ni venga rabi ni Joe Biden na dhava tiko na November na wakai dhuri tiko na vendingi levo ia ni mataka wakatoka i tiko na Super Tuesday vikamdo na senga tiko ni kila se dhava saramanda na Super Tuesday ngona singa ka santo lokudi tu mena kai mesana wakandeita kikina o dhei mena matataka na ito ni wakapolitiki na Democrats iana ngonongo me waka ni rto weliu taki tiko na Democrats senga nindua tu mena sangati Biden koia isa dua na ngauna ni dua na term ni venga rabi vana mbaki wakatarai ki na vi presidenti kede rau ni radidinga me walu na mbaki se me rua na term ko ia Joe Biden ia ke waka enda waka muria tiko waka malua na madala ni vendingdingi ka sa waka idhuru tiko mai waka samatango na tinika 5 kede na state ka mai waka idhuru tiko na vendingdingi na numi tiko ni na rawa ni na turambeka Nick Haley me adhoba tiko mengo ko Republican me adhoba tiko mengo sa wakandita tiko na kena reirai ni sana vili te kitali se sana tutale me matataka na ito ni na songo waka politiki na Republicans o
Donald Trump. Ia, e nage wakandita ki kede tiko e na singa ni mataka. Koe a wakatoka i tikina na Super Tuesday, waka mengaindo mai wakada wari kede kina na winding ki kede mai na vi state. Mengai wakandita ki kina o they e sana matataka na vi songa waka politiki e so ia. Dake la tiko e na wanole wango Amerika, go endona ka, au do tali takatu kina na kia na didi waki tuna matani tūle wango Amerika, ni rua ngā na kia na songa waka politiki Tēnā ni sanangona e randau tū o ira kara didi ngā wakata ki ira, sera independent, but for the most part, e sa rua tunga na songa waka politiki, na Democrats, Republicans, o ira kede a sarangai dhuru ngā mailam, do waka samataka tiko e au, o ira kede na kena wō, sarangai reidanga o ira oi o Congo, na ausa na dhingi manai kiembale te we toto wata toka na weka o tūtaka, na whether it's a Democrats or Republicans, e wātiko ea. Ia, ni mataka ngone sana madala kina o they, me sana tūtaka tiko se me na matataka na I songa waka politiki na Republicans, but it looks like ni sana rau sana mai tūtale o Donald Trump ke Joe Biden. Ia, e rua na state, e rua senga tiko ni wakatara, ro senga mandanga ni vinakata, me lurai na the Trump, e na ngona wakaidhuri kina na vindingi, na primary election mai na state, na vi state, o ia Colorado ke Maine. Ia, o tia sangai tukuni tiko ni nangai wakatule waki na matani, na High Court, na Supreme Court. Arto sami wakatule wataka ni senga ni tu ke na state e andua na kaukaua me na bokoda se me na senga ni mbiuta na iada en dua na iada e na ngauna ni vendingi ke waka dona kena wakarita ki ngor na state Maine ke Colorado rongo i senga ni vinakata me mbiukina na they Trump baleta na nondro rai na nondro to kaukaua waka state ni o koe a tūtaka tū o koe na tiko e wawala ka wakaidhure nei ka ono ni singa ni Wulo Chanueri e na ambaki wāsawatia. Ia, koe a ka tō sa mai wakatule wā kina na Supreme Court ni senga ni waka mbau ia, ni sana senga ni waka mbau na nonrito rai na rona state ruongo Colorado ke Maine, koe a ni rito wakaritaka, e rito sa rito kede na dauni lewa, ka rito wakatule wā kina, ni senga ni tiko kina ena state en duana kaukaua, me mbokoda leiwe en duana iada ke wakai sa mbiu iani, ena iada ni mena dingi tāki se na ballot, e senga ni tiko ena state na kaukaua ia, koea e sana wakambau kina o ira mai na state e ruongo o Colorado ke Maine o ira na dingitaki Trump mai na state e ruongo sana wakambau talenga ka sana wili tiunga e na vendingi oia. Kene mbalimbali ke wakaenda sana reda tumandanga niongo wakadada saru nindakaya ni sana koko tali se sana liu takatale na Republicans ki na vendingi levu ni mbakiongo kana wakaidhuria na November o Donald Trump matataka tiko na Republicans. Ioia na nonda rai mantanga na nungu rai tiko mantanga ngo, ia koe ai na kei wakandita ki kede e na mbongi ni mataka, ni sana laki wakadawari tiko na Super Tuesday. Ia na mbali tiko ni Super Tuesday, So ngana kamenda na kila tiko me wakaninta sami tu, e na vonoeli vongo Amerika, o ke lani wunga wikenda tō undi na tō sami tuwango tō sa wakamuria tunga na wika me mbaleta na nonda tō witi la mani i ndonu talanga me tō sana ke la tiko na wika i adho tiko na wano enda sami tiko kina wakabimbini enda sami tiko na wano lewungo sami rau tiko kina na mbula se nga walenga ni tō me rawa bula tiko kina o kenta tō na sami tiko ngo sa rau tali tunga kina na mbula vira tō me wanua ka lewuna ko ngai anda sanda ki la ke tiko ni kena nonra mbula tu na weka kanda mai viti, na kena tosa tu na matani tu, kena vi na mbula waka i lavo, liwundundua na nonra na i lavo e waka o tiko yani i vanua tani se na remittance. Kongonea e mbimbi kina ni the sami tiko e na vanua enda mai tiko kina that it helps and it's important to menda kila na vika i ado tiko. Waka mbimbi tingo e na nonda tō na vendingi tō sa waka na mata tiko kina ngo, o ke lani di tiko nonda rai, o iau mandangano ko waka murie tiko na
Na kena irai ni vending-dingi sa vakaidur tingo vakami undo mambula takatuna kaina yado. Ya nungu rai o iau. Do tuku ni vida na kai, do senga ni vinaka me do vital no taka no politiki, na nonda vakambauta, vakambauta vakalotu, ke na, yeah, those two main things, and do tuku ni balata ninda na vital no ke na, leo na ngone roni na vakavu vembai. Ya ya mandanga na nungu rai, na nungu sa vakamureti ko na ituku ni vending dingi ka vakaiduri tiko ngo, ni mataka esa na madala tiko kena, se o de esa na matataka tiko na nonreto songo waka politiki sen Republicans and madala tiko ni mataka na keni rai ni sana matataka tali tiko na Republicans and mbakiongo o Donald Trump, which for me is a little scary. O bia baka mi undomo bula takatiko me baka bakari takatiko niya ya duin anda rai. Itu ke deve kenta na ngalala menda vakambauta na dava ngainda via vakambauta senta tutaka na dava enda via tutaka bimbinga menda na velo mani tiko se vadava samai votunga itini kawana miniti me lima na kaloko na nonda toi wasiningo na vata na radio mbulando vata San Francisco me koti kenta vata tiko mai ve vakambula tiko yani ve wai sinia tambuabo nimbula vinaka vakalevu na sema tiko mai na kavini kua vakambula tali tinga ve na pasipa nene levu vakanuni vinaka tiko yani ve na numi tiko koe wana ve kimdo ke de sara na family mai na bitu toka tai levu south vakatalanga kena ve Israel noa dombula vinaka vakanuni vinaka tiko yani ve kimuni Israel ni sama tiko mbeka mai ve na kavini kua senga talani ngole davi tiko na Serango o Noriko fua kilau vakambula tiko yani ve kimdo na sama tiko mai ngori mai na Straight Street mai rewa vakambula tali tingani ve kimundo mai sabu dombula vinaka antito watungo itini katolu na miniti me lima na kaloko and a radio mbula dua vata
Loma loma ni bongi meron songo songo bata Uiran nangon meraba asolo aana Undi mango lava daru utani mata Mata alai lai merabe itau anda Loma ni bei au ia talengana bose Uiran nambe aeran rau baadana Tolo non rebose no singarara Nimbera na arombo meraba ate apa Inabuni mango merasome aila Iana ana mango dawa aibu andina Tangi tangi atoa merasamba didilia Dua orang benu mendangaila itomia Nindre utua mango dawa aila sandina Iana mose mose merandaula ibilia Oiran nangonne merabe kau anda ina Vera ede sara orang be asa ania Vera ede sara orang be asa ania Vera ede sara orang be asa ania Radio Bulan Dovata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani Que la emosi, mosi, pero
Davoi kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Daurungo di kinanabi ulu tanga bimbi. Kanda unrende na kanabi talonota ki sewa say ena matanalevu. Ulu tanga di tosa kiliu. May boyong giti kan daw velabeti. Rongohan isipin na 2 miniti eviti na may Singatu City, 7:05 na 10 miniti na may Singamoniti Amerike. Na Davoi kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Rongohan dundunga and radio bulan dova to San Francisco may kauti kanda batamay. Dendran beka nang wala ni kibalilo tira buko ni oso-oso pakadadaka. Sendra-kendra kita beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinuingaw-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki, may veratao na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Rungo na vi mamanione na kabini buko lulu bay Kemando e California, vi mamani duwa na singilewu ni lotulewu bay Kemando e Viti, and a radio bulando vata San Francisco. May kauti kanda vata mai. Senga dina ni karaw-rawan na daka-daka waka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta takatuna bengaravi. O ya ketuna kendito kakana. Laika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu Macau. We kenda to na senga tikunin driver se senga ni waka motoka kandau Dren-dren na tutu beto seki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart may Sacramento, merto taladayani na nung ni boli-boli. Rawa-rawa sara, witar-tar ngayani na taliboni diwa 21 toluwa diwa 11 saibarua, merto wakarotaka katalada may na nung ni boli-boli, ena kinagona totolo tuwa. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni V121 toluva diwa 11 saibarua. Ertong garap talangan ni kanalay waka sumburi ni nanomu yaya. May nanonor to stoa kinanomu mati ni katumba. E tikong beka na nomu ni waka tataro membeleta na lawa ni Durbanua Amerika na daw sarmanda na nomu dondono. Nama kamay na weba kararamataki may natambana ni Durbanua Amerika. Pangodi and a way kabi ni Bagarombuka ni 7 na 10 na miniti Pacific Standard Time and a radio bulando vata San Francisco na koti kenda vatamai. JJ's Food Shack. Etiku kina na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doito na bundi ng dalos sa tabioka. Na kakana boga malangi me bakana steak bakayalo ka kina coleslaw. Wee! Nakarito sa wadha badina na kani kana-kana. Kaya tiku talaga na nono specials and na lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doy ni tiwa yan. Pani mandray pay kay na bugatali. Gawin na JJ's Food Shack. View Valley mo Billy Jane Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nito dili mo yang may Santa Rosa, may ato sa ni Kinavato. Girit-rito sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Era radio bulando vata na ngona sa 7:05 na tolo na miniti. 7:05 na tini na miniti dan na sema sarti ka ni kina
kei Mrs. Titilia Naitini and anonde wasininga o na ni dhavu e kālawa. Dorongo ditiko na vea kawini moniti, ki rona mai veital no te ngani kena, na wula ni na wakatoka i tiko na Women's Month, na marama, na wula ngona wula Māti, ki rona mai veital no te ngani kena ki Mrs. Titilia Naitini, na dhavu e kālawa e na kawi manaka ni kua karau talangani o ni waka i tabi mai kena, ke waka i tu e sona nomu ni waka sama, o ni vea wasi atu mai, se somandanga ni tala noa. Ke wakamandanga o ni vea tala noa tu mai, wiki amani na se amatiko mai ana vea se wurawura tale so, vea waka i tabi mai ana kia na wakana numi tiko na wulango, me Women's Month. E rau talangani o ni waka i tabi mai ana vea tala noa ia ke Mrs. Titilia Naitini, e nandua na ngauna lekalanga angoa, kanta waka vinavinaka tiko kina, ke na JJ's Food Shack, and anonra tuwi tokoni ka rawa ni ndo mai rongo di tuku ni kina na nonda dhawi kalawa na vea kawi ni moniti o ani 7-5 ana tini na miniti. Sera ka tarawangona vea wakambula tuku ni kina ve ke mundo ke de sarna seama tiku mai na kawi ni kua bula vinaka Armstrong Rain Bebu waka nuni vinaka tiku na vuku ni venga rawi waka i dhura tiku mbeka mai valeo do so tiku nga mai valeo na ngonongo ni taka ni senga soti ni waki lai te umei dhaki ngori na mbata wakambula tali tu ngai ani venita sake dhawa ndo bula vinaka choana koroi vui vinaka wakalevu na sema tiko mai na kabi vinaka ni moni tendai ndai wakanuni vinaka tali tu ngai vi kemoni semania se wurawura dhawa o ni sema tiko mai kina wakambula tali tu ngai ani ve asa eli saumaka ndombula vinaka na sema tiko ngori mai Mid Road arto babavi tiko arto dhaka lovo toka ngango mai Mid Road nambua waka nuni vinaka tiko ane viki mundo e na kavini kua waka mbula tali tiko ngavi Meli na Masi mai ya Roy Sausavu ndombula vinaka and Margaret Naua ndombula vinaka waka nuni vinaka tiko ane viki mundo mai Valeo unu taka ni ndombula vinaka tiko senga talani ngole dhavi tiko and sere kataravongo o Mary Petia Kiolili. Mbula vinaka Mary, vembeka na vano ni sema tiko maikina na kavini kua. Nui taka ni mbula vinaka tiko, nui taka talanga ni rongo vinaka tiko yani na bioliva ni radio mbula ndovata. Se venga na vano ni sema tiko maikina, waka mbula talitinga ve wana mbongi tini pulea. Ndombula vinaka McCain's, nui taka ni ndombula vinaka tiko, waka mbimbi tiko na vena numi, wana nongu toranga tauvu, Semi Edison Lewere, isa sandende onu taka ni tosa vinaka tiko na sasanga mai sanangori wakambula talitinga ve Israel Noah ndombula vinaka na sema tiko mai na bitu toka tailevu e na kavi vinaka ni kua waka talanga kina ve lengi saya na damuni ndombula vinaka lengi tui viani vinaka wakalevu na sema tiko mai lengi mbula vinaka wai senior tambua bo vinaka wakalevu na sema tiko mai wakambimbi talitinga na vena numbiongo ve nau pa sipa nene levu senga ni ngole davitiko na serango lovandua se mesa ndombula vinaka na sema tiko mai sawani na itasiri wakatalinga kena ve marama tauvu bula vinaka marama tau vernaisi lewanga sau ni taka ni mbula vinaka tiko wakambimbi tiko na vena numi ve sala vatete ndombula vinaka mai Townsville au waka nuni vinaka tiko hana vikimdo ena kavini kua vikimni na wako lori tiko se tolningo ni saladava ni wako lori tiko kina ena kavini kua onu itaka ni nanganga roni tiko ni mbula vinaka.
Era radio bulan do vata Our na seafood itavi is certified seroia sustainable, so you can samai sivi toki na gona lima na tini karua na miniti na dona gona leka gon da sana sema sarti ko ni kina ke Mrs. Titilia na tini na nonda I wasini ngauna ni dawe ka lawa ka kero na me veital no tiunga ni kina na vuku ni bulango na bula mati baka na numitiko na Women's History Month. Koia kero na mai veital no tiunga ni kina ke Mrs. Naitini kanda baka vinipina ka tiko ke na JJ's Food Shack mai Santa Rosa no rato veito koni rawani mai rongodi tiko kina no de wasini ngono vata na kavi benaka ni moniti ndo rongodi tiko na via kavi ni moniti o ya ni sivina lima na tini na miniti da sana sema saranyango ke Mrs. Titilia Naitini. Nadhawi Kalawa kay Mrs. Titilia Naitini and a Vito Goni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California, and a Radio Bulandumata, San Francisco. Bula benaka Mrs. Naitini. Iya, ni bula binakauna. Esa, sabada tu nan raki me sanangori au kila ni seng sotini vea waki na vanua endortiko kina dina ngani rau ni ndu tu nganan raki se vada. Eh, anti na una, klan to na draki, o klan ito soten na weekend sange wating ko na bibi sa ni raki, already tiko ni tiko memorin county taumbi na uda. Vea wala may bang ko San Rafael mo vea ka may bang wala ka San Francisco. Badi mama da tu lakatalen to na sane habi kimundo. Sane nyo kimundo na county da mundo tiko na una. Na dapat ko na Alameda County. O sa Alameda, o sa via iya. kan East Bay, senga ni county ya na Alameda. Iya, laka na Alameda County via raki da na susu ingoni salai. Iya. Iya baka lagi na matakan ko di talanga may Marin County o tikong ko I San Leandro. O rete taltik nga binaka mama to ko ngoni sal. Aron inda sa vito may patutolong bernito badito tal bak na udan ka ko Corre. Aunque varungo de toka ni kila do tani na batang da bakila toka na muni madhango Io aunque baka mai varungo de toka na news na mataka ni kua. Baleta na kena lutu sartu nga lutu baka lebuto na uda de bata na snow mai Reno, Lake Tahoe, dona kana na lebu ni snow wakila tiko me dakia. Aunque baka samataka tiko na noa sena kavi ni bakaruai. Na duta ni nang batang-bata enda wakilai santa kila sartonga kina isa endo na bonongo lutu tiko kina na snow yo yan snow iya iya usara tingo na berto na matabu malingo lak mikin ang berto erto tik talanga may trucky do talanga mo may trucky iya na snow ando na kana ude debata na kena sa biduto na fiti na kena la pidaki sana iya iya to ba tiko una ni do talana bula binakang ko sa totoo sar na ken tosti ko nangona to sa may taling ko nakatul ni bula na baking ko totoo wali to nga nangona ya na bulongo na bulomati me baka wa baka rita ka tiko niya baka nanumitiko se baka toka itiko na bulongo na Women's History Month Women's History Month onge baka wili ka toka baka meu via bakilkila etiko bum baka dava se atiko bum mai bem na kena mai baka toka itiko na bulomati me Women's History Month onge reda ni tiko bu bola ka tonga be ken tari dakengo I Santa Rosa na kanga baka wili ka tokongo na ni etiko bu mai Santa Rosa na tinika diwa vitu sanga bulu kawalu Hindi na nabuno da vai Santa Rosa tinika diwa vitu sanga bulu kawalu iyo iya e vola tonga vango the origins of Women's History Month date back to 1978 in Santa Rosa California when the Education Task Force of Sonoma County Commission on the Status of Women they planned a Women's History Week celebration during the week of March the 8th. Me baka na kawalu ni singini bulomati e baka toka itiko na International Women's Day. International Women's Day, Koia beka sa arto na numakina me sa baka toka italitu nga me na bula keden ko na bulomati me Women's History Month. Iya. Ya, lebu sar na kairo ni dorvital no tako kila ni o ni mantanga sa endua na
também que o vaca sama taga tongo que vaca em doer ngoda na no muni tala no ana que muni tala no ana que muni bola tuku mandanga sambu tuandina na ka totoka na vano ni toi apu mai kina gasini vuli ke na bebo ke de saro ni living ravi kina. Iya, una vina kwale ni thank you for reminding me. La live ni also sini daga ike au samba di ngola da ni sa vulo machingo na vula e dando bakana matatuki no kenda na marama batana kawali ni singa ni vulo machi na International Women's Day do da talanga tinga kina ukila no vula talangango e dando wana no makina International Women's Day of Prayer. Women's Day of Prayer. Klani le baka orto mai Santa Rosa warto avisuriting mena weekend sawati. O klara stot son maram mai sanea. Ia me baka ni tosos tiku kenda to una. I thank you for where we were in the last weekend. Ko ena usini roni la ko kina visuritia mai petaluma. Ia una me baka ni tuku na maingo ri na bulango na ike na Women's History Month. Na theme ni bakingo ike na can celebrate. Okay, why do we celebrate this? Celebrate women who have advocated for equity, diversity, what can inclusion, Yeah, and along many by mandani tolerate mandan along many by matin two na bengara in the state, may witty we came in a warrant to may witty. And another bengara in matin two, that's about matin two, what like in the lotu, no many by lotu, son of Nongo, or can the marama and though standing in the way taken of a live, and along many by matania the kavaka, is that tongue and a puno ilu in the streamline taking a marama. And the doloring of olive naga maramar nagas ni wuli serna nasi uno anda na toki no kenda yung nongo kena kere na bunwar sa ta kino irna elewa ngane elewa women and girls in Fiji, Fiji, I can say it has opened up a lot of openings for the girls yeah no nito ko na may ngori una klein ya bonongo e baka no gubita vio ka no tumai vite no gubita ko ta vangas ni wuli be kim nasin kila ya o bebnaka tin ka dio dia sanga bulu kalima o tama o tin ko ta vangas ni wuli o le the carbon on a project EUSP on women and environment te we ana bono sa tipo venga ra mai kin ver na maram au to ka mai kya e wa re the bottom bakin do na women and environment Então na kauredikia na ken non ta stanga benda reida é só appropriate technology merani buke non ta ka na marama me bakala leite kina non ta workload mo turman dona ken example dona ngona balau en doutora na marama en non rata ka voi ka manda indo but ken da mi bit da kala ke da do talimbe non ta marama okay we need to find technology that will speed up that rate of them preparing na kenalay musumai na kenamay mama they remove the spiky things on the side and all that na kenasanga so that was part of my project at that time nang singani ko me baka na bulang ko me baka ni to celebrate the Women's History Month we torno ngor binak go mo baka binak tekira kena na marama may viti those that have gone before us before me we ko na kilatiko that were more senior than you and anonda buke kenda menta may rawaka and anonda bula pakata kasi anonda vingarabi na lotu sino vivo no nga vingarabi kinamaram they have brought us up they have advocated for us to be included to be heard au tika talanga may to ba naktakir kana marama na to na lever ng gas ni wuli artumberio mai lever ke may taktak batena tabani marama ukla Reverend Sere malam indua ala ko may Department of Women le Director of Women in a Ministry ngonong ko sa tal sariti ko en Anglican Diocese of Polynesia may media indua do talio Mrs. Lily King ala ko may ang gas ni wuli principal la ko sarna Secretary of Pacific Community kerongay meda katakabata no na didi bakit ko na project may video on women in politics ikia uli na may kina na non ta boy ter maram en muturara ni politike sona
sonat tambana o bingara making when singing anavulongo when we celebrate our women, these are the women we celebrate, Dina. Dasa kilando ngona ya sa may alianyo don maramarong live may bito mista over baktale and the rhythm may non history. These are the women that we need to celebrate today. Because of these women, we okay this is where we are because of the work that these women have done. Do talanga ona pe ba nakatati na bulan ngongo ke parang tingba mai Mrs. Kisirena o klati baka ting sa ting Menislandi Mrs. Susana Tuiswawe pero gosana marama era tuta kana kambali tikanda na marama ni witie men dan may raw kating gosa na nonda sa na bos ngo bang na inclusion na sa bay tep na marama na lewo na bitambana binaka au ba binaka tekir. Okay, and for some that have gone before us that they rasangwaleani andilo fitu malani le wikim na kile ko binaka endua dobastar na itutuni le hetta ko kana na UNIFEM, na United Nations, and the Garab kina marama na Pacific, and do talanga watak may we worked alongside. She has helped me in a lot of ways with my work. Ono beba nakatalo ng bula hindi na sa patingan. So those sangay tur na marama na tamban ni Lotu, the klachi ko Mrs. Kamida indua, ay do na marama ni kilato niya na rongo to kim ni wala tambang ni sar. Ngoy sa marama rab kim may kwa kim oyo manda and may tukinango. I salute these women on this month, Women's History Month. I salute all these women that have helped me. Kilaw lembas tabu talanga and tik talanga may bitin on Costa Rica, dober na marama, daka may USP, Dr. Serrano Kumbombola, Zema Bola, dober na marama na ngonongo, dam starting ako and the Constitution. What is that called? That COC in this government, the Constitution may witi. Yeah, she is one of the women used to lecture at university. University in the Pacific. Gonongo and dambe tong na board. And the talana maramo na beba naktok na nambula. Non rabi tumber may biyawe. O sen talay mula tam na maramango Diane Goodwillie. What kay Ruth Lecty. Where on maramo to na worldwide WCA. Era beba kasarbali na kaya nalaka the kamena na YWCA may witi. Oro talana maramango. I was quite ignorant when I went into the women's movement in Fiji. These are the women that have helped so many other women to be where they were. And when we are here to celebrate Women's History Month, those are some of the women that I can remember that I need to thank. Toto karo dinda kai baka era dharma kamay na sala sa anda tongay la kamay utiani ngole mo kem niyo kem mingo kem sengone toka ni baka lilai kem sangay muri toka yani toto ka baka oti binaka baka lewo na nomni waseti kumay na yadan reke de sar na marama kar aroni kar baka bure ka vi kem ni baka bure sar lewo na baka sama na ngoni sala na vi ka vinaka ke de sarai kasarau ni dormi beital no tikinongo and kavinikua. We've come a long way. Yana kairo ni una tukuna siang walengani tu na beka I vale na kena garavitiko na nondambula na bula ni matabu vale I vale. O tia sanga I tosa mai kena vitambana ni nondambula tiki ni nondambula tale so kasan dharma kamay kena na sala o ira na maramo ni mai da we ada takira tokongori. Do talaga nakauro ni baka binibina katakatali tiunga ni tos tigo nangauna so na marama na nonra bulika na kena sator da kena nonra bulika kena vi prokaramo indo wakarota gitu esa rau talaga kena vira me mai rabakarara mataki en lebu sarna kai senga sotim baka ni rabuli binaka yan nonra bakango dona kena bakarita kiongo baka nui do nongo baka nui tungo ni rau ni rabakaro rongo mai ni ndoro kela ni tamata kede tambuyani esa baka taliboni tiko baka smartphone se sa tiko baka na iPad se na laptop
kasarau ni rasa mati kumaya na vi program bubango. Anto nunggu bakan ni tu Mrs. Naitini ni kebakain dua rau ni rongo main dua si runa kain dor vital no taka me rau ni rela kibaka ungeti kina rabak raramate kina me baka turu ida kita kitu kina na non rambula ni vengaravi matai mantanga na non ragaravi ramantanga bakata kirai ni ber ninguém lito doko na non vengaravi ki ver non ramata bubale o ira saramantanga bakata kira bala to kila ni bunga nangona kenta tondo tondo senga ni baka bimbi takatu na kena bimbi ni nonda to garavi kenta to se kawai taka mantanga bakata kenta to na nonda to bulai koya da baka nui Iya, unda bina kana gore nonda ritok na wa bina tertik na nondor na university na bulango bale tertik na bal nonda pulna marama where we celebrate women iya ona bia baret ketalnga ni na kawal ni singa na bulango na singa parang buka back 8th of March iya it's International Women's Day na bagi talangango gono tono matintu may bitter tun tambay ni marama au sinkila they come back merto ndolok chkumen ng boss do tak na biang pa kinang boss in the UN may New York it's called the UN Commission on the Status of Women meeting nambaking ko gosta ka ono sangobul kawalo it's the 68th ono sangobul ni ambaki of the Commission of the Status of Women meeting au nungu tak maybe to ba nakatakat ni dolak marto na matintu na Ministry of Women on dolak talanga may as a non-government organization New Bengarem National Council of Women ali ngona ka uli da raw kina may kya yan ang baking go na theme do we am baking do tigo na theme na UN Commission on the Status of Women this year which is the 68th not to theme tigo is to create pathways to greater economic inclusion of every woman and girl, every woman and girls in every nation. The Clutch United Nations, we're going to be matenitu and don't be candle wrong with the monre, Loretta like in a progress in the matenitu, Konokenda Tonga na Marama, on a UN Commission on the Status of Women, and on the platform in the United Nations. Doko making another progress report, maybe, maybe. Let me just zero in weekend to na tin go America kento no community ngoni marama ngoni lewa young women and girls to sa tin go America waka dapat ti konon to progress ono yon be ko tikinikia what is it like to be included economically in the economic pathways ni kento sa may ti kung gana dona bono lewe in America we una sa we tin kawalu ti ko wala tikini ya more than a decade no kuti ke au bakastara batak may na nonda bakite te kenda ena nonda sa sanga ni bulo bakilawo ike esang ni au bango you know like with me it was kept kanda rin tang dona graph dan rintang dona graph utok may biti au to sa ngay da ko sa no mga buna usana kin you know I think I've reached my max and on go vengaravi otia au ngaila ko may ke I chose to come here well not really I chose you know because of the situation in Fiji I had to leave sa lang nga may mo ibangara bula meron yuro mertora ni bula binakar to na lubengo in other words mo tiko yaw baka binaka no kumbula baka ilawo mo running garabir to binaka kin na lubengo so I chose to come here and what happened we are baka dona lutu sombulewo baka dona lutu sombulewo hindi na ni binaka na isaw yeah when it comes to status klan no dakaka o baka wala tegutal mera yo en dona buli lewo na dona buli levo claro tanana kila na puno vingarem meki na lak meki iya dona kono beba seti ko beir na non ta korsara tumbitik maingo to the young women and girls that are here in the United States or ngoni vitie oh mena kata mera sasanga tekira so that they can be at a place where they are economically stable or financially stable we don't want to see our young children. I don't want to see my young girls, my young daughters, my young granddaughters to be poor, to be living from paycheck to paycheck. Iya. Dira saranga.
Kaya that is my dream for ngo weekend na renangonele or samay tiko ngo mebakan international Women's History Month tiko na bulongo. Yeah, that is my dream for our girls here. Renalakamay erna sangat tekira that they will be able to live well. Yeah. Dona tikina binako ni wasia mingoro tali taka bakalebu. Ninda sangole maike. Ko nga ondo tukuna tu o tal no mandanga o kut o list tal manda nondo vital no ana vida na mbaki sawati ndo tukuna nunguna na sanga bulu na mbaki sawati na ngusenge yada mai gona mbaki rono ndolu o senge yada mai sa o sange reda tu na matangali daka mai tika buna bingaravi na caregiving bingaravi vera na tambangase. Yeah. Kilangona ni baka esenga ni inda taratu na matanggali daka ba ya menta bingarabi ba baka na matanggali bingarabi inda mai baka dor tu ke o tia sa ia sange do tiu ngana nongo baka sama o sambiu tamai endo na kau do tali taka na daka ba na nongo daka mai viti eu game biu bulinga sala ngami korni buli o tinga mai ana form 6 ali tika busarangai palualesi Eroniu kai ni o bulita saranga mai na kena didi baki endo na stesen eroniu kai o ya mai na banoli tikabu me kino to yo me kina ya. O te angu saya va me ki o sangi bango nungu baka sama o yo sambiu tamai na ka undo talitaka my passion. Endondonu na no da ba meu na lindambe kina meu roniu na maro taka kina na nungu sami tiko boli Amerika. Endondonu me na toro daki tali. Mai na wakatangi dengi nimbula o sena daka mantanga sena nungu maro taka nungu daka mai viti. Vai a nungu baka sama. Koia o baka bina kataka na nomni wasia mingori. Endo batali tungai a nungu naka undu wasia bera nungu ngone lewa. To sa lako mingo na waso baka sama taka tiko the sacrifices we've made. Mera ni bina kadaki kina na non rambulai. O ira na luvenda, baka bimbiti ko ira luvenda i lewa, baleta ni te to vital no taka tiko ngua na bula e baka na numikina na marama. E ando na kambimbi, o baka sa mataka Mrs. Neitini na mataka ni kua ke roa vital no tiko ke bread, age tuko no koe, na guess what? There's so many women in the business. There's so many women. It's women that run this business. And I don't mind, I don't mind. Like the saying goes, a happy wife, a happy life. So na ke baka nda rai na be eroni nduru kai na be bono ke dini daka sena libo na tambanong ko esa kame dominated by women for some reason esa bangaya endo turi da mandangana non do tumbula. O baka sa matake na dona tikini wala tambu wili katiko na mother rosa wati. Ko ni bati ko ya ni na sana yado mai na ngauna e sana baka indua na marama ke na dona turanga ke na vitu na marama erto na lewe vitu na marama erto sana sanga orto sana yado mai na ngauna erto sana sanga orto merto sana baka mau taki mandanga mai buana turanga ya merau ni retu tiko binaka kina rato baka nga taka na evana na dona o kila na bola gai sea wa wili ke tiko na mother rosa wati and you look around it's manifesting na marama o kenda na marama the power of women ndombola binaka na turanga do se matik mo kila ni ondo sana kila tali tinga kem do na vinaka ni nonra sa na kena sa tosa daki tiko na nonra kila ka ke na veka ke sa rena tikine non dambula karra biliu tiko kina serra tiko kina bakali na marama Mrs. Naitini. Yeah, good thought that you have shared. Today it reminds me again, it reminds me again, kala na buru todo kay ekeliti ni kenda na marama, kenda non the population na marama. We exceed the male population kenda na marama. So gake mga tuntubango na ngoni International Women's Day. Okay, women hold up half of the sky. Baleta ni nonda ni daleo lewe, nonda wili. Yanda sa retal tingango.
ni levo na marama sala ka ni in the fields of work quando non tunga na tangane males levo bertono ngonela mai bit na tiko levo sara paila tiko na buka sara lakor na soko tiko iwanga levo sara takabna takada quando kilinga kiro turanga ia vekem ni na turanga ni warong tiko mai esin tungane that we want to compete with you no we are not here to compete with you, our male friends. Bega kami nila turang. Nakanga mentana vaka na tambeka. Menta bisu tambeka na tong ni rai na turang. We are here to complement the work that they are doing. It's not that we are here to compete. Nir na rai da raya. Ni ondo na marama buli binaka rai love binaka yani. Bring a good pay packet home. We help them. And the bukeda can matabuale, so they shouldn't see us as a competitor in the household. Kendalaka ni mendalebi bukataka. We contribute effectively. Na kenatare that can matabuale and ambula we love. That's how I can sum up at how we have progressed as women. We can tell you niviti, we can tell it okay. Non-to culture. Women have to sit at the back burner, right? Kunivosa. Kunivosa, extended the kavangori. But then, if only they can understand we are there as partners, Women are here as partners, Where mangantangan merekalatiko, they're navangaranon raisa, nawatindra, they are there as partners, not as a subservient, Na vava na keni tukutuku ni a Mrs. Natine, voso tiau, na ibuke anga, na ibuke anga, gor, yeah. Kenda tikam, kaya kanta rei the raya nang bali buke anga. Don't matter if a woman brings a bigger pay packet into the household, it's good for the family. Sindon mele rei question bukina, mekelanga okay, you married a woman that can bring in the house a good package. Yeah, and we compliment their work. When that can change, and I'm not going to matabubal. Klan taron dolo ko bitiko ng boli matabubal. Dina. Endo ay. Kaya tangan kendara marama balatan ba kana non tatto ni unto pang tali na how we were created or how we were wired. We look at the little things. The little nitty-gritty things that is in the turang kendara idara kenda. And sometimes some men think, oh, kango sarili na ka, watukon sarili na ka. No. That's how we are wired. That's how God created us. To be, may buku-bukayanga and alamani wale. May bukanga ni celebrate tingon da mula na marama. I salute women. I salute women that single women. So some single moms. So sama yali na watinra sarang binga may bernaluben, right? Yeah, I really salute them at how they have fared to take care of their families or their children. Saratina katama kina non-ramata bubali. Iya. Vinaka bakaliya dona bakasa vinaka ni wasia mengori na nonda bibuke na nonda okenda enda buke anga wakami ukaya. Endona bosa botu mai nungu wakasama na nomuni wakamadala tiko o kenda to wakame tunga imbotani tiko yani so na kair to senga ni reida na turanga kento ya ke tunga imbonata mai nesa na ya tumbonata nesa nango endina ni wakani wakarita mengori unga nangona endona reitu mbaka mai na turanga ro ni do kai kango saru lebungano na bosa lebungana ka wakasama tagatu iko senga ke wakame kondambe mongeyo reida manda na vanu ki to was tu ke ni kinoko dona ngai reida na kena totoka kena ni rawa ni na to doko na usi vidak sar ni tostoso ke vaka me endondonu talbenga o kila ni. And I think it's happening also na ni me sabe sau na itovo ni nonrarai na turanga koya esando dono mer na tumberkina o ira na lubenda ira na dorbo ira na lubenda tangane me rauni na vatali tunga mea me sabe sau talenga na non rai tovo ni rai baleta ni sabe sau na ngaunai sa senga ni tini namba ki sau ti senga sa dua tani na ngonongo rodi to kai sa bobo lekanga me to
in most families, e lewu dhake na non rao kana marama, mo ver na turanga. Me wakarita ka tiko ni wakarita ka mingori Mrs. 19, senga ni kaya me tō vengati kina, se tō sanga me tō na vinakadake mai ver tō na vikim tō na turanga, senga. Na kasaranga ni bebu ke me bebu ka taki tiko nanda tō tosoi. E tuku na ulius talimada ni rovi talo tiki bread na mata ni kua, ni tuku no koe, you know, that's fine, it's okay with me, ka koe, that's okay with me. Ke waka endua na marama e sa lako mai that comes into the business, e sa tosa tiko koe, and the guys just there supporting, and it works, so be it. E na totoka tiko ngā nei tos toso. Ayan, tu talang baka na ka, ni bea wasea ni merni mai dhava no daru vital no anai kawi ni kua, o ke la ni vula ke dengona vula mati, rani ulu tanga tiko rani darungai waka kulea ya ni waka malua, waka vinaksara na ulu tanga se na kena mai waka na numitiko waka anga taki tiko na vula mati me waka na numitiko kena na marama, se na Women's History Month. Ia uno pa vinaktor talanga mo na via wasea no nantavana numi kenda tika na marama na bulango weken to na marama ni viti wikem ni na ngwane le ni viti ni sa mai tik ngo America doanga nongo ker wikem ni klamo ni diversify that's one of the things too that we're celebrating diversity via weseng wala ngani nonda klano nonda lakma na dui ka tamat different ethnic groups okay, how can you diversify o you komandanga mo bakabuli como what's the word, try and get yourself into it different areas, new areas of work, new spheres of work may nonda ninda tiko ken to sa kalitonga ngoni viti caregiving explore that mera la ko ni ka mera strive to go into other fields of work. Why am I stressing work? So why am I stressing work? O kenda na lang may America. Ayo, nakapakaliw to ng maybe I would never have left my country. Why should I? Dina to ko. Manda mo to to may viti. And sa la ko lang amay. Balata na so may viti. Senga ni so vinaka. O nga daw to talang mundo baka samtag to. Kaya mundo. How did we do it when we were there? Sangay imbakisawa ti sambaking go. Sangay $5 $5 na minimum wage rate may viti, which is equivalent to $2.50 US. How did we do it? Yo ya nang uno go una ko tungni tingone kina and biwo no may viti mendare de sarva ka mendaru da kulengo la una and biwo no may matana ta and wangarai la mo mai. That's it. When we say looking for work, looking for greener pastures, what you're looking for is money. That's the bottom line. Dina. Kaya ngon ni kasati ko manyo sati ko ike ngon leo marama baka ni nanda Women's History Month ti ko ibura doanga na kauna kire weekend na marama daka taki kenda benda binaka no tambulo paki labu balet me dabo benda ranyu bibu ki binaka verna luvender lak mai vera mai na wekande wit da sa kelato nga na mentang li ker lak tumi wit mo nangono mo solika ki na oi komiti ko na no. What did we learn? On a normal emergency fund. You should have a pocket of money somewhere so that you can give and have enough for your rainy days. For yourself, So that's why I will encourage a lot of our young girls who are here in the United States. Young couples, young women, young married women. Baka teki como, okay, in layman's terms, metabi na kanong tanga. Don't settle for like this is enough. No, work at it. No tipper na ngani. Don't singa na singa pek na vakvaka sa marui labu binakatoka. Dina. Venaka bakalevo Mrs. Titilia Naitini ke romai betal no tiko ani ana wasininga ona ni dawe kalawa ne kabini moni tendendani kabani singa ni bulo machi wakabini benaka tiko ke na JJ's Food Shack na nonrato be tokoni ka rauni ki rondo mai vetal no tiko kena rauni do mai rongo ditu kena no te wasini ngauna na dawe kalawa ko ya berni ke romai ve wakamode taki ke robe sureti se
wake ke ritiko yani, ke wakai tiko e sona ulutanga o ni vinakata si sombeka nei tala noa. Se mani e sei vura dhavo, ni sema tu mai kina o ni via tala no tu mai, wakambimbi tiko e na ulutanga kanta na via tala no tiko kina na bulango o ia na bulang Marchi na Women's History Month, ke na wakana numi tiko na nonda mbula na marama. Ninga vei tartar mai, ka maro taki ke ro satu wakarau, de rau ni tu mai vei tala no tu e na madha o katu mai, Vena ka wakalevu Mrs. Naitini, ka longata tiko na venga ravi, ndorunga vei tala no tali tiko. Vina ka una ka longa tiko na mani matawa. Naka. Nadhabui Kalawa kay Mrs. Titilia Naitini and a Vito Konini JJ's Food Shack, Santa Rosa, California, and a Radio Bulandumata, San Francisco. JJ's Food Shack. E tiku kina na kankana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani itu na bundi na ndalo se tabioka. Na kankana boka malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talanga na nono specials and na lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kay na bugatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ako sarani kinavato. Giritirato sana kinavitu sa mabitu tolo vio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendran baka nang wala ni Kivanilo, tinapuko ni oso-oso pakadadaka. Sendrak-drakitan baka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinuingaw-gawa. Nanamagi-may kinaprokramu warotaki. May veratao na New Methodist Christian Fellowship USA, Nongu Chisu, Nongu Banua. Ruwaga na bima maniona na kabini bugululu bay Kemundo ay California, bima maninduwa na singilewu ni Lotulewu bay Kemundo ay Viti, and a radio bulando wata San Francisco, may kauti kanda wata mai. Doyan Robina ka na maraman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Kuarsan ba di kata-kata pinakasarto nga toboy, siyang pambakaw. Ngay way dala tu kinambat. Koe serangan kori, sono ngono santa pinakat serangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sa namberata ni baga singilebu, kito sa nagali baga kabing ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw buka singilebu sa buka kabi, e baraw tayo ito buka manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenda to identity, kanay buka singilebu sa buka kabi, may baka na buka sekera, na sui, ikatabuteke, roro buka lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. E ti kumbeka na nomini waka tataro membeleta na lawa ni Durbanua Amerika, na daw sarmanda na nomu dondono. Nama kamay na beba kararamataki may natambana ni Durbanua Amerika. Pangodi and a via cabin ni Bagarombuka, ni 7 na bahay na 10 na miniti Pacific Standard Time, and a radio Bulando Wata San Francisco, may koti kenda watamay. And a radio Bulando Wata sa watongo itini na miniti me ono na kaloko, baka nuni vinaka tiko yani se venga na vano ni sema tiko makina, and kabi vinaka ni moni tindendai ni kavani singa ni Vulo Mati, weke mani na dhalata na nerowe talanoa ke Mrs. Naitini, and nonde wasininga na ni dhawe kalawa, senga na lenga, ninga sikoba yani na nonde to YouTube channel, o yana radio Bulando Wata YouTube, ni mataka sana rei tiko yani kina, and ken ndui tiko ngana, ndui tiko na playlist e tiko, and radio Bulando Wata YouTube channel. Ndui tiko ngana playlist ni dhawe kalawa, ko ia ke wakao ni dhalata ni rawi talnoa ni na wiarongo da tale ninga sikoba yani na nonda to YouTube channel. Sa mai botonga tini na miniti me ono na kaloko, waka nuni vinaka tiko yani se venga na bono ni se ama tiko me kina, e nai kabi vinaka ni moni tendendai ve waka mbula tiko, ve eta tutini, ni mbula vinaka se Elisa Umaka, vinaka na se ama tiko mai nai kabi ni kua, se ngatala ni ngula tavi tikina o sala wate te, ndombula vinaka mai Townsville, ritaka ni mbula vinaka tiko, wakatala kina ve lobondua se mesa, ndombula vinaka na se ama sartiko mai sawani nai tasiri, e nai kabi vinaka ni kua, ka wakatala kina,
ve wana bongi tini pulea. Dombula vinaka na sema tiko mai Cairns, Australia, na kavini kua. Senga talani ngule dabi tikino kimdo na sema tiko ngwari mai valeo, bula vinaka Armstrong, wakatalinga kina vi ena ua, rombula vinaka, senga talani ngule dabi tikino turanga na itasa ke dava. Venga na bono ni sema tiko mai kina na kavini kua, ni bula vinaka. Yeah.
sarani wakamau Kau sabe hewaki Nene na vei satari Wewe ni masuvoli Mondo unda vei lomani Kau sabe hewaki Nene na vei satari Wewe ni masuvoli Mondo unda vei lomani Radio Bulan Dua Vata, me kau ti kenda vata mai San Francisco ki Burubura. Sema mai ngai você yani.
E tikumbeka na nomini wakatataro me baleta na lawa ni Durbanua Amerika, na sarmanda na nomu dondono. Na makamay na we bakararamataki may natambana ni Durbanua Amerika. Pangodi and a way kabi ni Bagarombuka ni 7 na bahay na 10 na miniti Pacific Standard Time and a radio Bulondo Vata San Francisco may kautiken da Vatamay. Do yan rin na ramaraman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sila katalaw Monday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasarto nga toboy siyang pambakaw. Ngay way dala tukin ng bata. Koe sarangan kori. Sonong una santa pinakat sarangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sa nang berata ni baga singalebu, kito sa nang gali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu siya baga kabi, e baraw tayo ito baga manggo sanggay totokan na buno ni kana. May namenda to with niti, kanay baga singalebu siya baga kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Yung dua tala na tamang ni Garabi ni Divine Group of Companies. Dola may na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Nungu chisu, nungu banua. Dorongode na vima maniono kina vitu ene kawani bugululu we kemadawe California. We mamani ruane kavi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemadawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship, USA. Rongode na Radio Bulando Vata San Francisco, me kauti kenda Vatama. JJ's Food Shack. Etigo keviki na nakakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani ito na bundi ng dalos sa tabiok. Nakakana boga malangi me bakana steak bakayalo ka kena coleslaw. Wee! Nakarito sa wadha badina na kani kanakana. Kaya itigo talaga na nono specials and lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook na doy ni tiwa yan na bani manray pai kay na bugatale. Gawin na JJ's Food Shack. View Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yung may Santa Rosa, may ato sa rani kinavato. Giritirito sana kinavito sa mabito tolo dio tolo dundo al limon. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ay, don't pula. Sabada viti kumbeka na bangkarata-kataka. Iyo, don't pula vinaka. Sato sa vinaka sa artiko. Sanggay raw-rongo ni sanggay adomay na work permit eh. Isa vinaka. Ena sang talangan nilengo nung daw nanalaylay. Vitali matanga ni sangati ko na pepa. Oy, Santina. Ayaw saranga. Iya, ena bibuk sarvikli bukim kamen da kilaraw to keso na kame. Paleta na daka-daka retungo eh. Iyo, di na saranga. Binangona nga men daw warong kinabelongan new and na radio Bulandovata. Nadama? Nabelongan new and na radio Bulandovata. Na programo wakarotaki kando vital nota gikina na bay kame bukena non the bangra kangaraba na itabi bakadakada kay so Amerika rongodi and bay kabi ni wakarombuka ni 7 na ba na 10 na miniti bay kemundo Amerika 7 na 2 and na 10 na miniti na kabi ni lotulebu bay kemundo eviti and radio Bulondo Vata San Francisco me kauti kenda Vatamay. Ongo na rongo may bala ni Songo and a radio Bulando Vata San Francisco. Me kauti kenda Vatamay. Pwede bitong ganono na diwa na miniti, rongo dito nga vida na itukutuku ya dharati kumaya na nonde wasining ona ni rongo may bala ni Songo na ikabi binaka ni moni tendendai ni kavani singa ni vula mati matenga ni tukutuku saba kadanga utikongona kena mara utakitiko ni karua sanga vulu ni ambaki ni kena norto mai diditiko na kavenga rabi tiko na First United Methodist Church mai Santa Rosa tiko butiko na venga rabi yan moni madhaon da senge bakananda kuengango ya na programu yan madhaongo Programo ya na madhaongo e na wakaidhuri sartunga na mbongi ni kua na vitu na kaloko o ya na Youth Outreach. Wakaidhuri tiko na Youth Outreach mai na Stony Point. Watiana singa tu city ni mataka. Me adhoba ni na singa lutu lebu. Kalimu ni singa kina ika vitu ni singa. E na vitu na kaloko e na vea kabi e na do wakaidhuri tiko kina na evangelism se na lotu. Na wakaidhuri tiko na Fellowship Hall o ya na all ni wali lotu mai na Montgomery. E na 2552 Montgomery Drive, Santa Rosa.
Ka sanangai wakaidhuri tiko e na singa tambu na lotu ni Vetalatala. Lotu ni Vetalatala e na singa tambu nei ka tini ni singa ni Willomachi e na wakaidhuri tiko e na tini kandona ka loko e na mataka ka na wakaidhuri tiko ngā e wal ni lotu i Montgomery ka mai wulangi ndoka i tiko kina Talatala Reverend Elias Koroi. O ia na prokaramu ka rato wakarotaka tiko na kena marota ki tiko nei ka rosanga wulu ni ambaki ni non rato venga rabi woli tiko mai ni songo lotu waisale na tambana wakaviti. Ia na First United Methodist Church Santa Rosa na tambana wakaviti. Ke rauti ngā moni nge vei tukutuku ni takayani wiki amni na sesenga tiko ni kila na kena asa mai teko butiko na songo se na kena marota ki tiko mengoa na vei wakaloto ta kena madhau saoti na kei dhawa tiko na singa tambu saranga ngoa ne ka tini ni singa ni Willomachi na lotu ni Vetalatala ka na teko butiko na tini kandua na kaloko e na mataka. Tukutuku kataraba be sura tira ramba talitunga yani goe na vukunga ni sota ni volleyball ke na netball na Mbula Bay Easter Sports Day e na wakaidhuritiko e na wakarawai ne ka tolu sangabuli singa ni Willomachi ka na wakaidhuritiko na Jerry Raber Ash Park o e ana tolu vitu tolu ono 5 Ash Street Newark. Keni tukutuku mataila lai, rau ni uninge pe tartareani, pe nema ni tawa se o lani e tapuni wai, e na talibo ni 527 215 dhiwa vitu vaono. O e ana 527 215 dhiwa vitu vaono. Ia na kena wako iani na idhurdhuru, me baleta no mundou timi, ke wakai se via dhurti ngana no mundou timi, e na vuku ni PCC viongo na netball se na volleyball, rau ni ngai wako nga iani na idhurdhuru, ni ruanan rau 5 sangabulu $5, be tartareani be Peter Isaac, rau ni ngai wako tapuana no muni idhurdhuru, me baleta no mundou timi, e na talibo ni vaseiva walu, ono tolu vitu, tolu rua walu va. O e ana vaseiva walu, ono tolu vitu, tolu rua walu wā. Na i dhobi wakarota ki tiko, me baleta na volleyball se na netball, e rua na undolu na $1, runners up, e rauna ia ndua na undolu na $1. E ana i labu lebu erto sa wakarota ki tiko, na Mbula Bay Club, e na vuku ni sotongo, na Mbula Bay Easter Sports Day. Wakarota ki talitunga kina na kakana, kena veka ke de sora ninda tula ki marota ki tiko, wakamatabu wale, e ni katolusanga wuli singa ni Willomachi na Wollongo, wakaidhuri tiko, and a Jerry Raber Ash Park. Ni wasota, lewu tiko bekana batambata, e wakai kawa nungu chilo i o sangana lenga. Waka vinaka ni rau ninda mai vise ma titiko ane ka vini kua. O te otinga ni tukutuku i adha rau mai na nonde wasininga o na ni rong mai wal ni songo. Ane ka vini kua, o iana vesure tira ramba tiko ngai ani, memba leta na nonde to Fijian Health Ministry Fair. Fijian Health Ministry Fair ka mbiuta wata tiko, benga rabi tiko kina se toko ni tiko kina, na Regional Pacific Islander Task Force, wakatalinga kina na Radio Mbulando Wata, ke na Fijian Health Ministry. Rato waka tiko kina, na songo lotu e so, na kena ni wō, wakatalinga kina rato na Petaluma Fijian Ministry, kena Wesleyan Ministry mai Petaluma, o katalitunga kena na Wambota na songo lotu na Metro mai Windsor, ka veliu taki tiko kina o talatala le sini angarase. Gona songo lotu karto sa mai dua bata tiko, arto mai didu baka tiko na Fijian Health Ministry. Ka sa koto talangana baka nui ni rau ni ondona be tartar mai na liu ni lotu, na be mata lotu tale so, ka rau ni to mai dua bata tiko e na kena sangai, menda wukei tiko na nonda mbula e andua na itokei, na kawa itokei, kanda sa mai wakai tiko e na vanua lewongo Amerika, wakambimbi tiko be kenda to e California. Na Fijian Health Ministry Fair, e na wakaidhuri tiko e na wakarawai ni ka ono ni singa, ni Voloe Pereli, ka na wakaidhuri tiko mai na Petaluma Recreational Center, na kia ni tukutuku mataila lai, se matiko ngā mai, kia na nonda tō wata na Radio Mbulando Wata, na ngai mbiutali tu ngāni na kia na tikindua, e na nonda tō wata, ka sake rei tiko muni na adha ni kia na wakalio lewu, kia rei tiko muni ngai vei tukutuku ni takatoka ani, e lewu sarana ka e ratondo waka rautaka mai kina, na vei tambana, se orto na oira na waka ilesi mai na vei tambana ni mbula ke de sara ka rando ngole mai, tau tiko e sona ka la lai rando waka rautaka toko mai, me indoli tu ngāni
waka vinaka e na no muni ngole mai ni mai waka ngata kana veka er to waka rotaka ani menda laki garabi kina da laki wuki kina na tau ke se o kenda na kai viti kanta sama i waka i tiko e na vanua lewongo California. Ke reitu ngā moni nge vei tukutuku ni takatoka ani nei tukutuku ia. Se mani songo dhava ndu lewena se ndu sengai na wuda me na mai tau ia wutiko e na vanua dhava ngā. O tuku ni tuku ni ngo na vanua dhava ngā ke ni mbale ia e se wura dhava ngā. Ni se amatiko mai kina ke wakai sa tiko na nomundu i songo Tiko mbeka indona kāndo lalau taka tiko, ngua indona vanua, rani na mai kathi wake wali tuka ni kina, dona ngauni sala, e rao ni na bebu ki tuka ni kina na radio mbulando wata, kina no mundo sasanga, na kina mai kathi wake wali tuka ani, e na nonda toi wasini ngauna ni rongo, mai wali songo, do mai rongo di tuka ani, e na vea kawi ni moni tikina wakarombuka, mai na tolu, kina vitu na kaloko. Ongo na rongo mai wala ni songo and a radio mbulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Mai sivitanga no ono e na tini ka vitu na miniti o we kinda wake tale tuku ane we kiamni na senge sema vau tiku mai ki na ndua tale na nonde wasining ona vau e na se na wasining ona vata ne kapi vinaka ni moni tienda indai ni mbula vinaka ke reitu ngā ke wakau ni simbera ni wasena na ndato wata rani nge waseto ngā yani dona share dona like murike to mai follow us ke rautala ngā ni nge subscribe ki na nito YouTube channel do makasara vinaka wakalevu be kiamni ke de sara na leo vitu sanga buluka ba na undolu na leo ni nonda tō matapu vale na radio mbulando vata ka levu ndina na waka vinaka. Waka mbula tiko yani na sera kataravango. I would like to say hello to Bradley Hamada. Thank you, Brad, for tuning in. Please share our page. We welcome you onto our platform. Thank you for everything that you do for our community. I'm sure they'll hear a lot more of you in the near future. Bula vinaka eta tuitini, vinaka wakalevu na sema tiku mai ne kawini kua, wakatalanga kina vi asa ili saumaka nimbula vinaka sala vatite, vinaka wakalevu na sema tiku mai Townsville. Ne kavi vinaka ni kua, wakatalanga kina vi lovondua se mesa, bula vinaka lovondua, bula vinaka asili saumaka mai sema saratiku mai na mid road, mai nambua, do bula vinaka wakanuni vinaka na bukuni bababi wakaidhorti kongori. We wakambula talitunga ve meli na masi mai roi sabu sa ngatalani ngula davitiki na wana mbongi tini pulea. Dombula vinaka. Radio Mbulando vata San Francisco. Me kautiki anda vata tikumai. Mesa sanga nimbula. Wakameta mai na itu watuva. Tola ngalu poliena bosota. Kekotangi mena rongoda la posto malua ningauna era baba veiko ongori sai sukuni no musala me bakani sama tua na bitu ngai ngata ola serau bakana singa kai mara serekna mama toka imegani kede kodongata ovaluta imegani kede kodongata ovaluta kosa maira nandi ninomu soli kovukaya sangu naruma rauboli
de kodangata ovaluta
Ena radio bulan do vata na i tavi se roia sa mai Sipitoki na gona ono e na rua sanga bula ka vitu na miniti. Wakanui ni venaka te koe ani se venga na wanoa ni seama te ko mai kena e na kawi venaka ni kua. Au ni tākani o ni maro takatiko na i wakatangi e soe. Wakatangi taki tuka ani au ndiba mandanga me rau ni wakare takatalinga e ani. Na weka au sarawa tiko na nungu wakatangi takatuka ani na we serongo. Ia kanira rawa me wakani sa rto wangangado takatiko na rto lawa ni copyright na watawatango na i wala mata se na Facebook ko e sandun rendre kina me wakarita kiani na nondra videos o ira kara langa sere te kongo ia au ke lana kai binaka kina ni sa rau ni o ningeli saravira tō talitunga ani and YouTube au iana kai rau kina ka anda sana wakamuri amantanga na lawa ke wakai senga sana rau ni na mboko tō dhogo na nonda tō watawata nonda tō vese mati tiko sana kai senga ni rau ni tō nanda wirongo di tiko na vi singa iana vuna sa senga kina ni rau ni tō waka reita ki ani kina na videos na nonda tō langa sere sa mai sibitonga na ono e na rua sanga wula ka walu na miniti na madha sa o tinto na mbongi ni singa tu siti o ngoleani na dua tali na apartment complex ndo na tiko limbiuta kina ndo na isulungo ndo na baini ndo na marawani india mai viti sa tiko volingo ndo dula ngo senge mateningo na me kiroli sota kina ia na kanga ubi talno takatiko ningo baleta ni wala ko na vanor tu na nonreto apartment complex ike au ke la ni veke mni na semberan beka ni sota kai bakandua ia veke tou na sa sota kai o ti baka vida e sambo mosi ndina ia na kau vitu kono tingo e na kena mbimbi ke bakai ko ngole ani nando na bono muli vakele no motoka apartment complex em patiningo ni sala se venga na vanua o le vakele kina no motoka garon vinaka wararai wa boki me kuani tu na kila sona sign tu no parking se na fire lane se sona kavaya ia sona apartment complex ngone andala ko ni kina menta sana garo na saranga baka vinaka balete o sambu kila toka ni santo kila e santo to rotondo to taka baka vida na nongo motoka sa vida ngone mbaki ya tiko baka vida ka sambu do mosi ndina o santo kai tonga ira na toke ni kambani ni to karanto mai to taka na motoka sonongo na ndo kai ni waka mer santo mbutako tale balet santo wando mambula saranga na ilamo mendali soma mendangeli kutali stelma na ndo motoka ia na singa ya ulako yani o rewa boke batenu sa wuli o na numa ndio sa wuli to mai na vika o santo lako duruma ia ngo lako yani o bire yaki o reda ni ndo tuku ni open parking ke la ke wakai senga ni ndua na kena senga ni waka rurungi toka na pono ni na kel ni motokaya ngai senga ni makataki tu me ndona namba e bola itu kina se ndua mbeka na wakataki le tu me rauni na dalako ani ndare dan dakila o ingo e tambu ni u kele kina ngo e sa tikunga na koe nona na parking spot ngo ia o lakani ubire aki na singa au senga ni reda ndua na kena i wakataki le kila se ndona maka se ndona namba senga saranga ni ndona ka kau sana numo iau ni sarau ni ukele kia. Ia, au kele binak saranga kia o lako ani be baini, kero limbula na vital noa. Oroni kau, senga nindona ia uana ni role vital noa tiko ana nungu limbita soni sulu me dhulai. Senga nindona ia onge lako tali mai, onge verea ki sahali nungu motoka. Wakasama take asa boleh katoka na tinika dona kaloka na bongi lebu, lako bata tiko na kia na bata nan raki, ngai nda sa oda tiani, ndo to na singa, ni vedi aki tu, monga i duruma itu, monga i saya ali no motokai. Eroni kai ni tutu ya andua sara na kia na aliwa ya na motokai, na vi, baka bimbi kia baka me keli tiko ya ndua na apartment complex, ruang ana kai roni na ya, ndua imbuta koedi kia na ka rua, ya ni tautaki Ia, wakami o wakatitinga taka ni mbuta kodi, sa langa mai nungu wakasamo ya, goe sa tutaki nungu motokai, ko mai o sa ditali lika dibi ni mai reda koe sa napuno wa kele tukina, sa tuan sarako, oh baini, your car got towed, ke la na
Nongo le vuni rarawa. Au senga ni ka rawa. Baleta ni usa dhurea. No tukuna bi baini. I parked my car there. Is that okay? Ngai tukuna bi naksarana koe. Oh yeah, that's fine. Yeah. Go. E senga ni tukuno koe ni ndondonu me oira kede na kele kia ke pakai kona wa kele kia na motoka e ndondonu me tiku biko ndo na play cards, yes, and parking sign na cards. Na kawa ndo e tiku ngā beira karawaka i tiku e na panoia do soli e so ke pakai ndalaka ni wakapulangi roni rasulewi kia nda menda wa lilinga toka no nda motoka me roni kua ni tōtai kikina na motoka, yeah. O baini e senga ni dhakawa bia, senga ni salia bia o koea, na nonreto na card me uroni mbita tona motoka, ko ngā e sambo mosi ndina. Ngai lako e ani me ule reda nongo motoka, sa arto tukona mai o na vanua e le tōtai ke miki na motoka. Ke wakai kona via se reka ni kua mo ko tano motoka, e na ono nan rau wakadhada tiko mbalai tiko sumatali tiko anto nan rau wakadhada, na kia nei sau, ni nonreto ndo lava na mata. Waka samataka mandea. Kia kamera tonta lava na mata me ona le kota mai na nongo motoka ia e na tangatele ni dhake ento na rau 5 sangavulu wakadhada tiko waia. Ia kia waka me ona waraka me ongele kota mai na singa katarawa na mali o ni ia ua ni dhakadhaka na ngona ni dhakadhaka mai na walu kina be mama ni wā kia waka ona ngele kota me kia na ngone na nongo motoka, then I won't have to pay the gate fee. Na dhana tala tiko tala gate fee. Dina ngā ni roto kota mena bongi roto mbito i kia, Ia, e sona kapa e sambundu waka tumbura raundina, waka mbimbi tiko Mrs. Neitini ni tasanga tiko ngo menda kumuna toka manda sona emergency fund. O tiange lako tali kia na emergency fund mandanga. E se senga tiko mandanga, se sanga mandanga me kumuni. Sa le kuwangare tali me liso mi mekina, me le iro ni kota mekina nungu motoka. Na kanga uvea wase tiko ni ya, Weke muni na sanga iado wau mai, na nomun rewa wabo ki tiko, na ponoli kele ki na ngaro na vinaka wararai wabo ki, tarongi toke ni vale, se o koe ko ni ngandi e kina, tarongi rato wada, ni ukele ki ai sanga na card mi umbiuta, is it okay to park there? Vitali saramandanga ke baka mo kota moli kele ngoni sala, batini ngoni sala, me kuanga ni tōtaki no motoka. Baleta ni, asa tamani labu lebu, bolak ni $5 na dola na nonguli, so matali tu mo le kota mai na nongo motoka. $5 mandanga ai senga tu, sanga i wangarital na $5 mi le ko mai na nongo motoka. So nga nakabaya, menta nangangaru ni tukina, nonda veto sa kitu na veisinga, rau ni ko nga o ira na do tumbo no nara na roni na wakalenga ira saranga e sona kawaya ia o senga ni do tumbo tiko nongo nra. Just something to remember. Sa wotongo rusa vulkaono na miniti me vitu na kaloko. Totolo alitunga na tosa ni ngauna, na sera katarawango mai tomani tiko ni kina na nonda vena numi, na kawini kua, kaona via wakambula tiko ni kina, wekem do kede na sema tiko mai, do mbula vinaka, wakambimbi tiko na vena numi, ve Mrs. Titilia Neitini, mbula vinaka, na titi, wakambula tali tunga yani, wekem ni kede sara na marama mai viti, o ni aveli utaki tiko na vetambana ni matani tu, na lotu, wakambimbi tiko ve lemba halofaki, mbula vinaka, Vema Mbola, Nimbula Vinaka, Tupo Vere, Reverend Ima Loma, Vakatal ngā kina ve Lily King. Nimbula Vinaka ki kamani ke sara na toratu na itutu ni Vengarabi, ni Veliutaki, senga ni Keroda Wiadha Rauiani ne kavinikua, Vena numi tali tingani vikiamni, na kena wakana numi tiko na nonda bula sen Women's History Month na bulongo na bulamati. Bula vinaka lia Hodges, wakambula tali tingani vikimdo, na natambua housing, kimdo ke sarna marama, do sema tiko mai lutoka na kavinikua, wakambula tali tinga vikimdo ke sarna leoni koro, mai na waikama, mai ngau. Senga talani ondo ngule dhavitikino kimdo ke sarna wakelisi na Kokomo Private Island Resort, vinaka wakalevu na venga ravitiko na kavinikua, wakambula tali tingani ve Bradley Hamada, bula vinaka Brad, thank you for tuning in. Bula vinaka eta tutini, senga talani ngule dhavitikino asa Elisa Umaka, Salavati te, nimbula vinaka, wakambula tali tingani vikiamni na sema tiko mai na kavinikua, senga ni ureida rau tiko na edhamuni, vikiamni talangau ni nangeli rongoda tiko na porokaramungo na ngau na dhavangau ni rongoda kina, namuni to kaningo unavuni ndakua, nimbula vinaka.
E tikumbeka na nomini wakatataro me baleta na lawa ni Durbanua Amerika, na tawasarmanda na nomu dondono. Nama kamay na veba kararamataki may natambana ni Durbanua Amerika. Pangodi ay nabaya kabi ni Bagarombuka ni 7 na bahay na 10 na miniti Pacific Standard Time and a radio Bulondo Wata San Francisco may kautikenda watamay. Senga dina ni karaw-rawan na daka-daka waka kekiba. Ia endona kainda wibu ke kabaka mamanta takatuna bengarabi o ya ketuna kento kakana. Laika na dalo na bisikete na rewa bata na sunbells e tinimbulu Macau. We kendo to na senga tikunin driver se senga ni waka motoka kandau dren-dren na tutu beto seki. Erto satu wakaraw na Divine Pacific Food Mart may Sacramento merto taladayani na nung ni boli-boli. Rawa-rawa sara. We tartar ngayani na taliboni diwa 21 saibarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwa saibarua. Erto ngarabatalangan ni kanalay waka suburi ani nanomu yaya. May nanonro to stoa kinanomu mati ni katumba. Dendran beka nangola ni kibalilo tena buku ni oso pakadadaka. Sen drakin-drakitan beka na itos-tos nimbula. Kuha ni lenga sinui gawa-gawa. Nana magi mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongo na bima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e biti. And a radio Bulando Wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. En de bonen nou na lepo ni non so enda sa senga sarangan nikla na da bumenda vaka talutaka bo singi lutaka sa baka kapitak ne ka kuni lo malenga sa tipin dono bunua e rauni boka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matangali kaka na tibgina me baka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kinang gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabioka kena coleslaw surua Otat ni, kailangan ko pata na kaya na pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E raw sarang ano direct message virto, giri nga kina bitu sa iba bitu, tolo dio tolo, duon limono, se, o nga wali sarang ali tumiko may nanumota, e na dio maluma, Billy Street. O yan e Santa Rosa, California. E raw talaga nyo rito ulit, dilibot na kaya na kaya mukatalo wasing lebo sa mga kabi, kaya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ai, dombula. Sabada vitikum beka na bangkarataka. Iyo, dombula vinaka. Sato sa vinaka sartiko. Sangai raw-rongo ni sangai adamay na work permit Isa vinaka. Ena sang talangan nilengo nung daw nanalaylay. Vitali matanga ni sangatiko na pepa. Oh, isa dina. Ayaw saranga. Iya, ena bibuk sarvikle bukem kamenda kila raw toke sona kame. Paleta na daka-daka retungo Iyo, di na saranga. Binangona nga menda daw warong kinabelongan new and na radio Bulondovata. Nadama? Nabelongan new and na radio Bulondovata. Na programo wakarotaki kanda vital nota kikina na bay kame bukena non bangra kangaraba na itabi bakadakada kay so Amerika rongodi and bay kabi ni wakarombuka ni 7 na ba na 10 na miniti bay kemundo Amerika 7 na 2 and na 10 na miniti na kabi ni lotu lebu bay kemundo eviti and radio Bulondo Wata San Francisco me kauti kenda watamai. Sandi na sara na radio Bulando Wata San Francisco me kauti kenda wata tiko mai ko mai nangona ni sawa tongoi tini kandona miniti me on me vitu na kaloko sana mai dawa talitunga kena na nonde wasining ona wata ne kavini kua ia awa baka madala taka tiko yani ni mataka baka toka tiko na Super Tuesday ngona singa ka sana baka ndeta ki kina sana woti keda mai kina na windingi and na state keda sara sen primary election sana woti keda mai kina ya sana baka data gitu kina de sana matata kirto na Republicans me nangai wara kana binding lebu sena general election kana bakaidure na bula November me na raw nangai
tūbata ki Biden na ngonongo mea wakani sa vilio takitunga mo Biden wana mbaki wa tali bua indua tali na wana mbaki se indua tali na term na kena winding ero nangai enangai wakaidhuri ena bula November. Super Tuesday ni mataka na kena I reirai ni san wakandi taki ngā o Tarambu ena buku ni Tony ni wasoti ana buku ni songa waka politiki na Republicans ka sana wili taki tiko kina se sana tukina o Donald Trump. Ia, na wiki mani na waka muria tiko mai na madala ni vending-dingi se na kena I lako-lako ni na lako-lako tiko mai ni vending-dingi na vida na bula sa oti mea dawa tiko mai ngonda rongo ada tiko na ngona senge mataini ngona senge dhaka kina na primary election I rona state ongo e roa senga ni vinakata me tu se membiu na edha Donald Trump kina vending-dingi na non-retu state. Ea rona state o Maine ke Colorado ia ana non rito waka tule wanga waka te kirtou rito ngai wanga lala taki Trump mai kina me ka kua nindua indingi taki koea. Ia sangai mai nikua sangai waka tule wataka kina sa tauda kina na lewa o rito na mata lewa I dhake se na Supreme Court ni senga ni tu ina state in dona dondonu me waka edhora kina na waka tule wa rito waka edhora oiai na kena rito wanga lala taki se rito koda libisaranga na they Trump me ka kua ni tiko na vending-dingi se na yadhanra kar ndingi taki ana state oia. Ia ngai sangai wakataunga rito na non rito wakatule wani kua na Supreme Court ni senga ni dondonu senga ni tiko kina state in dona dondonu me wakatule wataka na I tubatoboia e tiko nga mai na enangai wakataunga mai kena matambosi lewa na Congress. Rito ngai ai tiko rito na kaukaua me rito na wakatule wataka na vika member letter na matanitu se na federal government. Koia, kasana mai wakambau tali kina o ira ke de sara e randingi taki Trump se ravin via ndingi taki koia mai na state ruango o Maine ke Colorado sana wakambau tali tunga kina na non randingi dingi. Koia, ni mataka sana gai wakandei taki kina o dhea sana matataka na Republicans mena gai waraka na rending-dingi lewe na bula November se na general election. Mero na gai na kene reirai tiko e ani rosan na gai tunga o Trump ke Joe Biden me sana gai madala kena se o dhea me na gai wili taki ani se na gai kouta tali ani na e tuba se na nonda mbula na tiko boli Amerika roni dakai na mbula ni burubura to dhokoi ni ngo na matanitu ka ndakila is the most powerful country in the world o Amerika sana gai madalo dhea me sana gai wili taki ani na vana mbaki ka satu e matanda. E o yanga, so ngana ka menda na kilatu e na wakabibini da sama itu e na vanua livongo Amerika. It's crucial, it's important to know these things. E sama I votongo e vitu na miniti me vitu na kaloko e na seretelanga kataravongo. Au sana mai tatau tiko kina, kau wakanui ni tiko ni nia marutaka na nandangona vata na kavi vinaka ni moni tiendendai ni ai lutu e tiko ni tavi dawangai menga ravi tiko na vi porokaramu so, na vi talanoa so, ulutanga so, ke na vi sere so. Wakatangi taki tuke ani member le tike mani, nda mai wasea wata tiko, and e kavi vinaka ni moni tiendendai. Danangai mai verongo din domo tali tiko, and e kavi ni buke lulu. Sa sanga saratiko pango matua na radio mbulando bata men loma ni vida na matha ongo me sanangai tō dhoko talik tiko kina na nonda tō virongo din domo se na nonda tō ndau vese mati me tō sana vese mati talik tiko mai na moniti kina wakarambuka. Au sana mai dhawa tiko ke nomani tō kaningo unabuninda kua waka nuni vinaka tiko e ani ne na maroroi tiko na mbula. With Donald Trump in Danangai mai verongo din tomo talitiko e na singa vuke lulu. Sa mai votongo e ono na miniti me vitu na kaloko. Nei tavi serango sana waka moe ani kina viki moni kia de sara. Mea dhawana ngona danangai verongo din tomo talitiko kina. Ni te waka dengo toka manda.
Ongo na Radio Mulundowata San Francisco. Me kauti kenda vata